ene ne me de pua ma ankra no ena me de me call school ti me wo school mu ha ena ofre me oba fie abrawa anfre me so nko ofri adwuma mu ba fie na ofre me oba fie abrawa anfre me nti oba na o se wa ba busa amia ka jan se me ni fie na me sa me mako school wo se me boa nti ba ko na mo ko busa na say me ko tamale na me se me ko tamale da ben obi a me yare metimi dia faka akota tamale bra me ko tamale na ye school mu na me se wo pese uhum ne kura ne dia se yen calculate from tamale to burger hours any from school ameko etu burger nti se ya ka se ya me bufu na me bobo me na mfo so de na ye mi na no mu ina nim na me ka che wo se se ne se e na akoso ofie nti me ko fie nti na master ba ko bi ho na opem asempa nti so obebisa omo ka sama ko fie sa teachers for ni na kura hu se bibi sa wo na me na bibi sa ne de yin nyinsan ewo omo nim sa wonyam omo nim sa menyam but na me ankasa na me nim sa menyam se ya me ka che wo se me ko fie nti ko fie na madam for sa frame say master hwehwem so wo hwehwem wasa atene wa sa wonyam nam sesa me ho sa na me hu ne se me honam but me nim se menyam se sa de a me sa ba school wo mo frame de a wasa me ko ti me kwa na house mistress frame ana o ka cha me se yes menyam anam se yes menyam no kresa menyam na o se be manage Maa Akos ho no de me ka cha madam no se because say na enyan fanto nanim yie ena be ma bia ni ho so a o de nyinse asem ebeto nanim abra onye ready tema o ye ready nimpo na me break ne down but onye ready so o be nyinse no aka no prekope once na waje de ede enti me ka cha madam no say waje ena o so okay so waje de o mu ni ha no mu nim say onje yesen ka bia komune na ebe ye eyi kaka na so waje enti me no mu no me ko fie me ko fie na me frɛ boy na mka yanse se ni se me nyinsɛn no nti se ye na dai o se nyinsɛn ben on de se me nyim de a enya ne de na me se nya de na ye hwan de a enya wo de na me hya wo fie na me te wo maame so wo maame ka so wonim me a me ni bibia ka but me no wo te so oyere wo ka so obeye me hwan de na me no wo betena aye ba me so me ka ehun se me wo school mu ne de wonti bi mbaye me hwan de sa nti maame ye den maame wie na aka yem se da enti wo se wo ka yem se me wie school na me medwane aja no enti wo se me nyinsen wo man nam se da bi se me nyinsen wo ma me nyinsen se be ha bo school me nti me nsua de enti wo me sere no o ka nyina me de me sere no o ma me wie sa Maa Akos no wa plan dada wa plan de wa plan ne 1.9 FM so na Akoma mu nsam dwumade braso awia ise Maa Akos menim abedwafo yaji adwane ye de bremo ehene na mowo adumufo kejetiafo ekewofo na jese ehefa na moro market ehina yude atonso mpaboafo mu ehene fa na mowo ba bi awo bia no na jese Akoma 87.9 FM ena wo se wutie sanse aha ena wote ensem a eye Akoma mu nsam aha ena yesua de aha ena wo befa advice aha ena wo betie program we so Akoma mu nsam ena wo betie ama wani ada ho ewo abrabomu ebedru baabi a waso sere ebedru baabi a na ye nebresam ebedru baabi na ewo se wusu ebedru baabi na ya reho chese ni nyina no wo befa bi e de afa Akoma mu nsam dwumade so eno nti eye hei Akoma 87.9 se eye TV so ena abehwe no a hye so se onua TV adam live se yenua penning TV3 no baabi ato control no ne mantwa bi yemo onua TV cent no age baabi a sanso ena wo behwe bi ewo Rabi 1 TV eno so ene ewu hunu wansana wani se ni da weni eno nti baabi a Rabi 1 TV wo benya bi ahwe ewo ho Facebook Akoma 87.9 Akoma 87.9 yen Facebook page no like yen page no comment na fe bomodia ehye emaye na emaye monsters ewo Facebook na YouTube no Akoma 879 wo subscribe yen page no na wo bomodia emia bell ne so enu nti breast one you get notified na wo so share ama a link no ama fufran so to me enya bi ahwe na wo mo so
ahye ediama nti wo hye ediama wonua no kache wonua no se ema ne nya pesame nkumanya ono so enhye na ofofro so entumi enya bi enhye Adepa Information Center ewo Kotwi Afetia Big Love Radio ewo Spain Otaibo Radio Modern Ghana ewo USA OPD Radio GH ewo UK Free FM 97.5 ewo Techima manager dachi hene womo ebiemu ewo Techima pa ho ha enya sam kitwa Asopa Online Radio Asafo Poku Sika Palace wono Akoma ebi amuso abiemu no bomodi amiehu TikTok semeka say enye yenuanom egina so de mu aden enti TikTok foi monsha ne nso so eya monhye emfa emaye enipa bia se mo ye 100 ena wa TikTok a wo bia enhye emfa ma ne yonko na che se motumi a share de ma nipa 100 na waka kire omo se omo so ba wo mu bie no omo hwa omo so enhye emfa ma afoforo ye nyina ye ka bomu a then ya ma program yi etumi aye household name wana wogina so Facebook no Margaret Amponsa wogina so de mu aden pa magi bomodi ana shema ye adwamoni 1 ejina so Akoma FM Akoma FM ejina so abusia eye Mustafa wano so jina so ama Lena Portia Ramat enkroma ejina so ena Mas Babatu Don Ricardo wano ewo so Nana Henry Otrializo Obapa Christian Maye More Stars Nana Buache Kontena se yase ena ohwe ye free Ejenim Benjamin miaka semeduana ba wano so edi ato fans of Akoma nsam so eno ntimu hye sanso na Charity Group Foundation odi ato so eno so ho monhye mayen menua ba abenaje edi ato Happy Home na mahye sanso ene maame ne kita adi ato ne kepi Akoma FM na ewo so mahye Kojo Prosper Femi ono so wa maye stars ne be 1000 Femi nyame ehro Patricia Goji ojina so Bernice Otieku ono so ewo so ebe na chese ma bena golden ono so edi ne gold no ejina so a na chese silver eni bibia ewo so eno ntimo nkoso na monhye emfa ema ye yemra na ye ne ye ma me bi emedi nkomo bra Facebook live na wankasa behwe ani so ade bra YouTube behwe ani so ade bra TikTok na wonso ebehwe ani so ade asam no areho no kwasem areho pa first story no Piwak Natural what the 3P garlic mixture grow fine mochadro wonom ne aso asene yeko akofa yen first story no yemra na meneme ma me bi emedi enkomo oba memo ahawie ye na apom to say nyankopon adom boko bacha nya boko sa enye boko sa ufri he na ba ye mi fi akra oh enkanto me pache yo enya no chese ni braba me pache yo asam na no den me pache yo na what if you saying bacha 31 years oye die ni we okwapimini oye okwapimini me pache okay awie yenua ba Kate asam no areho pa na ha wose befem wose ebefem yanko na yenene nkomo Kate awie yetio wogu ahome kokko ansa yankwe awie bokwala me ba monche na awie me man papa di mato ohomu pa wa ma mani abre awie na owie so agya abrabo ni na abọ me so nti me pese mu ni di nkomo na mpacha nso mi wie so mi nyamuwa de be se be bia me da kra ye de no eno de fa to ho enye ho ne ye ba oba ni papa asam ne ye ba me man papa ushia no wen Mission or Bremes kuma. Tobo, Metro. Ushia no wen, Motna or Warre, or ye would dear dear what do famu, and Warre any moon, not a real yano, a dear bay and SC. Me pacha me Warre no, men and netra won't calamiensa, nor de me fa a row or bumme and now a pamehu, or buma no a pamehu. I've a dream ribbon or pomade and sachet many. Man, menya any fryer. Man na nkwalani na to wajewa gumeso na te say wie metu wana monti wie na me de ba no me pacho de be ma no oye wo hwade me pacho oye me hwade e ma hwan kire yen me hia no wen wo ye hwade ma hwan me pacho me pacho ye tran be ye 10 years me pacho oye me hwade ma me papa ketwa yanko oye me hwade ma me papa ketwa no ware me no 3 days no what aba no the me fa nye this year
me campo okay yanko o ware me wie no afedo de me call home dodo ye pese ye hu ohawo no one by one e na si ye de na de ntokwa ba de na de bo ba what if you saying 31 years nti wunsa me pache abrabo no wo no wafem me pache enti maye de koso ewo wuni wukunu no entem mo ware san ayakayaka de na wode fam mu ewi akire no ekwan be so na be ma ne fa ya wode ne nsewura mo ko wode ne nsewura wani asetiti wuntini ma ni nyina wo yonko akora betena ha wo kana asem 31 years o ma san pache 3 e ma san 3 wunsa me pache enti kansam no my details na yenti ase me pache bacha men ne ta 10 years ni o ware mi o ye me wade na o de me ko o home ayakayaka de oye mi bi anything like oye on me ko no obo me no pa me ho opa ho san opa ho we oyi me hu naked na me like my acid so edum ribin me se me ntumi o sampa me hu naked no sa de ne sa hye mani enya nkrofo e ba wa anko mani ma moja beda mani so ma ye ko gina so gu aware no ye gu aware no wie no o se nkwala miensa no be ma 1.2 for months na me abusuafo se wo ma me de ne ko wadwo mo ko didi wadwo fo no mpo atem wadwo fo no ye kobra afedi wantuma mbu asem na mse mankasa nka me ya me ye we me force na metuma hwe nkwala no adie na de entokwa eba ewo ma wadwo aya okono me saba na oba no wabe ya compound house fo no nti o ya won wia na yete se compound house fo no nso pese odi nyatam nti ebata na me ka kire ne se na o ye enya na yete se obome wo ko ware no na wonim se wono monsa me pa che da bi no no mensa wo hia wan bre me yeskuma ba na mayankofo mu na odi no mensa ene san kirem Akoma na mayankofo no odi no monsa na yenti ase na wakọ bi ya ba ase ya na okoja yankofo na yankofo ne se won kofi no me kakra na enya hwe afedo onum a enje no na ete se obebo me eno ase wono monsa na obafia na obebo da bi oba na bi wa odidi compound house fo na tem na me so onya ya na ete se obo me yenti no obedo matem so obi a wone dem obi a hye ne fi obi aka no enti so wono me nsa na yere no onom ne nsa oba na okache compound house fo ne se monya moyere no mwade na munyina mplatwa na media ma ye me yere nwade na mizuma ka kire se nya obi ana woni metra na mri be mu ansantu bia tam be so enti me kasa no se me miu taba na obe ya compound fo na me kokape o se wadwo me miu pa na meku akene mizumi se me ma nkume enchene enti da kro bo me de ne sa hye mani na ejina so kogu aware no mebo enti timer sa 10 years na mo twempana na mo de wo enkura sen na ma wo no tosum yunu no awo de otoso mienu no sa bre ni nyina no onom nsa no ye sare no otoso mienu na chi no de no nsa di enti because ene na wo tete no ofie mpacha me de me wo ya bia na watete ka ho because be ma wo kofa no a woni mu nsa nom ena ta wo kofa no so no na esa na fofo na wo ko masem no no mo na nam dada me pacha da pi na bre be no mo ko na nte be ba se enam ba ko yere ho na me yanko na ba ko yere enti me number ko na yere no like edu bebe na anwo kire one report no so afa ma police da me pa che da bi enti me kata me call report no se me koba mom de obekume ona se no kran so eno so ye report na bia wo ko report no na so oba obeku ti sasem we say be ma ne se so obo na wo record like wo report no ma police oba obeku no why na aka kire no me pa cha ya me betumi ayi na dance yes ampa na be ma ne bro na wo ka so be kwa report no ka so obeku me wo fa ba ko Akoma FM wo wo fa na be ma ne wo fa me wo fa na be ma ne wo fa nso be ma no edi ni o ye bremani ofi breme yesuma o ye fantini o ye fa han na me pa cha no ye fantini me pa chi yo okay enti ye hwe enfie du 9 na oba te enfie du be ma ne start bro kra so obe ware mebo a me pa chi okay ena wotina bro ni mu ama be ma ne san de bro ebe ye wo ho ade me pa chi da bi kate be ma wo bro wo start bro no wa wo san sister ni pose me ko bodua na me sister wo ko bodua we are wrong se bi obeto ade min ma ye den
many be into Kobodria. We are wrong. Na me pa na chew nti me pa na chew na okoi no obafie na wabro nti obafie no taadwa was obi ba na me se wana se obi ba na se mo ka bebrebe na munye ni patsi bia na de bia mo de ka Akoma efe Akoma efe na wo ya obi na wo ya mabusuafo sebi nti mabusuafo no wo ufia anka sebi umpa na wutumi ya wa ya me maame se wonya no sa ma na wo wi no sandi compounds of no atem na meka yese na we enye fe kete na we obi ampo beto kra e felenti jai ene meka asa na masum popo ntene mabomiti ayi konro no de ne sabe bale miti no de ne sa share mani ndo de share mani no na sister bi wa yenchen wo o oni me kumpupo nya asem ketwa nti wana boy bi da nyanim wana mse black of black ofi mumlo na black ofi ekume na ne mekeke ma nto wo ba na wayi me ho ntoma bla ne ntumi ma na meka che ne se black osi men fele ntoma wayi wo me ho ba ma me nkwani nyiaw nse ntoma na se na wapa nwut se de misiden aba na bla ne bae mekekam na wo bae nti yo ba na sister na odidi na tam ne kun so hyewo nti o hyewo na ono so ba so ono bla no to bla no so mi mu ono bla no to wono kam wono wode ne nsa abebal bla ne twen ne nsa kra on ba kwan na bla ne pia me ko hye ne dem dan so bobon nti me bla ne ma me dawo nti me dawo ade chia me pia bonte na ne yere se Easter adwa wani na ayeti se mo janam se sister yeah ana. Okay. Me pacho wo ex-wife any Kate. Okay. Na me pacho say moja ya wari ana. Da. Me pacho ya den na wari jai bai. Anya sem ba ten ko onwa hu ya na so gbe. Me pacho waka ne de me pese me hu free wo ho. Se won so wo story ne te say ya den na wari jai ne bai. Me pese me hu no kra wa asem ne mo. Obi ya se asita ewu na. Em se ne me ko yi no ono amonu we de e ba awari jai ne bai. Asitna enkoyie sentina me se me penokre no wo ba ni nyina so a akire die tie ma warija ye ba ye no na me dia to wo me pese me hu from wo cheche me mo asitna enkoyie ne san mpa de se ekoyi ma se gbe nko ma yi awale papa obey woni ne tan na ne suban te san ya temo. It's by the eja subano where the uncle is in the past down Bibiana Akoma efe a woman dear. And that's it. And I don't know a cranker. woni ne wari mfie san While I say that's the birthday 9 years ago, yes, we call Walena. Sorry na the that is you be about pacha wo benya brena ko ama ye kakra because me here story no ankasa wo ba yi wo kofa no na na ne efra ya baby ya dan na ne fry I know the story no ankasa kan be bi o si e wa le no ma me de anti ko fa na ni ko fa na ni ho ma when you started saying ya obiso or obiso say yeah kama to quality no na ni ya ona kan se me be tema ntokwa ben AC ya mimi ni ho ti minimu ntokwa AC ye agesa wo kire me ntokwa kro ubo no onu mom na na apẹ ode dade akuta ne ho ngam kutoso bebi o si ubo no se abanza na ode dade na fi nsa ena ye dan kire mu e na mensere ye njoki ha mensere na mensere mani abre asem na oba ne ka no mepe no kra ewo mu
wase abro minim etre mi bisa ho no but one kasa so one samu a wo keka no one by one no emwa asam no nyesa ye tena so ane ye ne wadi nkomo keke se ba bia wase ye de ba ne fa ye de ne be fa but se ekoba sa ya buro na ma na ni fra ya ye de ubegina yie enti me pese wo ma me de akoso edie ine si sada no wunsha bachame meno na wan me say at the age of 31 wo kwa awade bura be ma na boro wo pa wo pepa wo ho be ma say wudi fo ana wo be wo ye nipa bone sa nke friend nko ma men kasa ko ahuragum sesa akode awrapo eso hu ne nsam keka wo su hu de ka o me fra wo ba ketwa kura beti ya obekasa a chen edie na koso opa hu wen wo pa hu anopa awi anwumre anajo enipam e wo hene me pacho enipam wo satellites opa me nwa ma mechi ba kura be pie bi so mo onene mpo ekon ye ota pa me ho neke nsin di nkomo no wo se wo ka kire ne se bram wo ye ho ade no wo buhwani bi e de handkerchief e be fa wanim eno ka ho bi mbache mtume kasa me pacho obuwa na ne yesasem no ote ne wen obuwa mesi wukunu ote ne wen hweta ma ye ware ni mu no ne ma me de anki famanim by enye no na ayesa why na de me ware no po gina wona ne ma me de anki famanim nti MC ne kura bo ne nsa no kura bisa ne ma me se denti no de anki afamanim ana na ne ma me se no pepa manim kofi ni nsin ma me pachi yo me pass ma wiye yo me pa enti wo ka kire be ma no ana se be ma no na kasa no onwuye na obisa ne ma me enti ye ho ade no enya asan ansan na wani ni fra e design oh me oya me ho ade wie no na obo me na ode ne sa hye mani okay me ba me pachi yo one okay hello okay Mira we send me message no one ye frɛ wo na wa ma ye nsam no enokra eno ewomu o ebia no wo brother no ono so te sa ne yere ono so nim na asam ka enti wo betumi ene ye dinkomo wo ne ye frɛ no fafo no ne ehu no kra wa asam no emo me say o maame edi hanke ne fa wani mu no sabre no edi na ye wo ko fie wo no sa wani ye wo ya enu na didi mu akofo ani yade ya ba na se de me pache debi me pache debi ne ye ware mpo kwa kra sa obrom na ode ne sa hye mani no nti ne sa na ode ware no enu anu no me pache yo wo mu ye nhihye ya de ma be ma no me pache wo ye nhihye ma be ma ne ka che me papa no di me papa de ne ka che me ma ne be ma na busuafo se nwagu aware na wie ne nkwala ne hwe no oye den me ma ne papa ka che me papa ne se bosom obema nkwala miensan 1.2 na me papa ne ka che ne se onji ntum ti wona ne ma bebe ka se ono ofe no benyane na mse ma me yesa na woka asemene se no benyane na nkwala miensan kra bonten so enye betesan na ma me ka che me se enwunya we beka na enwunya nti wodi yanko na yebehwe na yebeye okay meba na mepachu wo was the man is my brother. I can tell you all the story. My brother is a lie. My brother is a lie. Okay, fine. But osini bra ni twantro. And na dey tina wo se yen fra wo. Na wo beka sa me wo na send me message me nim wo ba bia Pastor Julius. Ma. Na fe yen fra wo. Ya fe na wo dum number. What na say dum number. Because some na erai kan ma emu ahwem. And I send message say wo betumi aka nsem a be ma na wo kana sem wunua na nsem wunua na start ya wo kan nyina atro and ya feel say ma ye nchiremu na antro na wonu wo twan kan okra kire afa ya fe wo dum from wo say I can tell you all the story. You understand? So wo betumi ya ma ye story. Yes. Enti ye from now we are calling you. Afa dia wo dum from. Wo ka tie no wo dum from na you send me message we ye den.
my brother is a lie not just a wunya bema no entro no yes okay ma omo enima baba bi enim oni ne kunu issue bia no o metumi afreyen ye no mo ad discuss ne ya na ye bedi chire kosiase ekosisi ebe mu no kwa mama wo mi phone so mpa wo sanka me bedua me frɛ ne na me ba no abroke line na no mesni na paper wo so ndam kabini mpoti ayi fa na mote bobro no na mote so me pa cha our satellites baby na tokwa ni sino be ma ne pa ho wo bo no satellite ayi fa satellite ayi akra satellites nsawom u fin sawoma u be ko medie satellites satellite on na mote me pa cha enti me pa cha wo obia wo tin sawam satellite hono I will name right any case no Kofi ninsin case afre Mr. Bakumpo gwasumpo otro na mampo mai otro na say yan friend no me pacha na wo phone so to delete na me so won twere but me pacha yan pa dance kurumu da binya me no me ne wo mo mbefre ena me ka kire mo say yan pa adanse kurumu enka de wunim enka de wunim problem na ma ye solve yeah enye se bia aye nde se odine sa wo nani ana se wo pira na ye pese ye pe da bi aye problem na ye solve ye pese wo se eyampa se odine na se na sa saka bro ne me dem sa ewo mu ana se so nima ni adom su kwa be kropot ya problem ye den efi ni ahwemo ya betu ya bo nti se wonim na awawe no mu nsem bia no wa me ye hu na ya te ho ase na fa ye hu kwa ya befa so ya betima ato so firi wo enti empa dance crew mu wonim na wo ba be dance crew mu atia be ma na wo ba ye mpa ne sa yampe enu ma me say Kate me ba ho Akoma FM be ma no ebrowo opa wo ho ani ade no ye wode ya wobro apa ho no asan ya ba se wo pese wo fa like ono woda me pachi yo eno e ba sa wo ye da me bi wa ye kwa ma de chi ye kwa na ade chi a no wa bobbo me ma betri na ma betri na wa fa me me say ye wodam na trosum wona me tie wo ye wodam no opeso of family na katakata wo ma ye otumi ni me like I just saw peso ba me so a me so me ma no kwa na wa lock gate no nti obo wa betri na wa betri na ma dwojo na it so family otumi bo me na me ya no dem wodam na mo da single room me pacho entie hu TV ne so de me pese bi hu se ade ne wata ya de na wudu wani hu se wa ya obey ni wa so bi na wa rem de me ye femba me bi tell me down so ta book ya me pa wata bono okay me pacho me da se enu aye why okay enti se wo so wa hunu bi a ene ye de nka aka no ye pa dance kurumo ye de ade ye pa no kanokore so far bro de obi aba confirm say we hu bi pen say wa bro no da nti say bia mpa ho ne ada de esi dem poten de ma obi ntumi nka dem asem na mu say bia wa bro na adwagu no so e bia bonten wa beto ahye so apa no ho a wo de ani hu bie ana ye kan wa se bat na me ado ye brother ya obai amen say bro na ya mpa wa bro na pen ama na hu nti so obi so wa dance de bia etesa say bia ye betu de twa say ne so bro de ya mpa so bi sa wo ni yes but so mo da de na beka so obi o mo nda de be na on sa question but so bro de ya and the possibility on insertion ni so an so dem pa on insertion ni okay let's say Alaska Star Enterprise original wallpapers ahifie ni ho enu ntime se wada enese wallpaper papa ya designs ne colors ni nyina ejine mu free Germany, Canada, Spain, USA, France, Italy, Denmark, ne Sweden aba bedwa ewo Kumase edum Mrs. Anoche Plaza ebe Prudential Plaza Alaska mesraw wallpaper genuine padie ene ya wopa Alaska ho a menim ba bia woko Alaska Star Enterprise original wallpapers no woto afebo na de tia enetie installers no woji Alaska Star Enterprise original wallpapers ibi na wo de kwaye adwuma ubenya adwuma se office o se studio se barbering shop o se saloon o ba bi obi abeba bi obebisa so wallpaper we de wunya na hen na efedo
dodo enu nti e waso mesekra na ye madwuma ma me na enu no ya fra wo na kyese wasa anya adwuma foforo no do enu nti monko Alaska for Alaska Star Enterprise e was 055 4114878 055-411-4878 na Alaska any enkomo sesia Dr. Mafo Fertility Herbal Center Dr. Mafo na frefre we na wiai wonua mesrewo ada ene wo kobampo na ye dan na wonkoma ene na kodwoto enu nti wo ba no a waba ba ye burden esi wo so no ba bia wasa ode ne koro eye Dr. Mafo ebi akoda no wanya be okofie mienu but chese onwia yimpo wonwia no watena se no waye bibia chese obenante yese ya akoda we wo ye ne den enu nti wo de ne ba Dr. Mafo Fertility Herbal Center wo be hunu se ampa Dr. Emritia wabimo wo ba no obenante se wo akwantuo mu a wuntumi emma o my Ghana kra ma doctor ho a wo de wo kire obane age na wo kire se doctor say na etia woni maduru a ode be ma wo a ode be sande wo a wo ba no obekire okwan afaso fa ye no ya eno de wo betumi ayi wadwuma betumi atwu ka betumi atwu trata wo betumi atwu abobo ya na opraje wo bibia moto wo betumi atwu se ade sa na wo koda wutumi hunu se odasa se moja no eye adwuma wontinim nyina kama eno ne de grow fine eye wo ba wo fichi kromo enye emma ebanso a entwa eba wa yase wunya menopause na so etwa kora oba yade na de brewo be ma wo ye adwuma kakra bi asese na wabre na wote so wunyini mu no enye fe wunya grow fine emojadro na etumi asiesie wo nan ne wonsa ye tititi grow fine eye ma ene memedru ma ne memedru wunya grow fine mojadro Misty Heba Kwalena Keba Ashtamrom Smart Heba Boase Freddy Mens Apedan Pure Leaf Chemical ba show also benya bi okanshi ubenya grow fine mesa wada okwana which eno ano no me man na ye na bibi wo so ne wontumi nya ye kwachi na se ma be du baabi na mi unni sika enti ye kwachi a me man mienu no eso ne ma na ba ko so di minsem na me bodon na ye kwachi na krofo so kasa me patcho kire me yie ekwanya mo fa so kwachi no kire me eya me kwachi na mienu ne ma mienu no sonua man na ba ko ne de mensem na me bodon ndi me bodon na mi won krofo na maka che se ya mu won krofo wanga ye mpacha sister me pacha obetobia na enti wo ma no sonua ma no me pacha ye na wo ba ko aso won sa me pacha ye na wo kra do ma na wo bo me pacha ye e de na wo ma ne ton me nsomade no na ya me hyehyɛ pints kakra wo mfimfuni na wo de oba akwan ya de a obetumi enti me hyehyɛ ba akwa mo ba akwa na ba akwa hwa fa nsomade no na ye de kɔ oba pani wanya fie sey mbaje 14 years ena oba ne 12 years na pani ne ye bema na ketwa ne 10 years nti wo di mu ana wo ma so won 10 years ne we na so nsa na wo bo adoma no na enkra ne so ne ma no nti mutimi kochinia mukọ Akoma FM o ibi wa he fifie be yesesa anopa bi wa be bo be 10 na ya be fie anopa 10 me pache yo nti sa no 6 7 8 9 10 no mo be ba no na enie masan ne ato amamo obi wa ya be ba ne ya be 50 Ghana na 40 Ghana ne ya de be tadu ani adi Rocker clinic limited na de pakum capsules ade abadwa so rocker na de pakum capsules abadwa so mesrawo eye memedro enu nti be ma wo bo adabridwo wo de eye pakum capsules adabridwo pakum capsules Janicro 442 oba wakosuo kuma no ehonye ehwaje pia gempataku Janicro obaboa medfat ebia moja ntimi dia frusane ye nipadua mu eno ena ma wonan anasa won say tititi wo se anase achew no wo to aseje wi mfa nambro mu kosi from acute sciatic pains eno no wo da na dwa wontumi enna na krokrachew arthritis ya no waposo na hono na yes stiff sa no me so wo dia no vein capsules VENA jonso twa mu yade biada etuase wo jonso ntentem anadwo jonso
wakua enko watu asia entu mema bia ba ho ana onko Mr. Wodie no eye Royal Joe Park National Clinic wo ma specialize ewo ode poa etuomu sanso na awo oba ye fa cement Kate ma aden ma me bro ma se ni ebe dimpo etore bia mi ni din ye ni din nyada sense me da ta me pa so me bra kuma na wa ha dan nti fie wra to me no sister bla betra me che na wunya sika na wa ha dan me bra ketwa ne so ne sa ko hye machine ma ne sanyi na abubu nti sense no ma so na Akoma FM ya kwa kra sika na nsu ba bia nti etie fom wa me wate hwe ayi kire na wani fraye ene bra wani efra mi hu life no te sen na wusi ye woni ma ene sen na ne ma sitie na nuema nkoye kura fesa de na me koba na ye ba yese nuema nkoye se me man for week Saturday ya kwet mani enya be 50 Ghana Akoma FM bi wo kura mpono ne papa ne mani wo 50 Ghana ne esa bi wo kura wo ko school kura wo fasika nko ne wo de okome ko bi wo kura me so de wo de na mintumi mi nya aduane ndi bebi na etore bi kura samla ye de be dwale kura ye nya bi ndwale asam obi asane message was madam this guy is very wicked. He refuses to pick up the call because he's afraid to get exposed. No crepa. Ena moja ye moja. Ninu be man o ka se ninu di o sade me message se ne bra ne kofi ne nsin na ninu be man ni transfer. Oh no, ono so on moja de moja ne nti. Ono so ye friend na onfa. But who kwa kofa obi ba se na ne fra me nyini. Se se ya wani fra ye Edison, when if me say ye di bring January February no na many fryer media ko hospital abokasa enye we me chese me pen fie dudu a woni die fra me fa say January February na many fryer January February ne na ban afi be mu me pa che afi a ye wura mu ya okay any until last year na woni Fred dey Ninsin Fred Ninsin Fred what do you feel saying But married in 13 years. What 13 years? Okay. Uko school. What time? Uko school. Akoma FM. Uko school media presby. Media presby. Which na saying? Media class 6. Which na class 6. What time? Okay. Ade na wutumi eye edema wo maame. Ni nyoma efia na misima. Ana dia ana ye ko echima so a miso ni sana minuanom no esua no asomade enti mutumi na eye unko school because breben ne breben na unko school breben na mu ko echima Akoma FM we continue into ndai sisi bo amakwen echima enti ya moni ku untumi na yie na eya wo hu papa wo na che Bachai Edison cheche mu wanyini cheme Bachai minuanom ne dey at times amoko me papa o but me dey me nko okay jina soma hello hello Hello. Yes, Oba Edia na wunim. Me pa cho me say dem no na ya. Akoma FM. Eya den na woka so no na ya ba ne sa de na wunim. Won suro hwe woni wi ase a oba ye. Enti no so fo ba bi opeso odi oba ne dem. We di kan abubu obi. Ani we fra we nsu ani. Ana okofo ba bu fro so oba ne ya. Obebo no so dam. Na woni ma won konko busa. Enti onu na ya oba no esa oba no hu nebusuafo minim. Omuntu mi nkasa ana ohu so oba no so ni obi a enti na onam kwan we so oye kan. Wa ma oba wo kwa ware ne ba ko abubu. We ye ne efra. Bisa na ire no so obe ka no kure na. Akoma FM.
so obeka no kra wasa akofo obi foforo wasi so ba ni ya woni mo nko busa na so obekọ ne dam nti asa abrabo a wodi na wiase no nti be ma no ekwan bi a wasa mo faso bia na wasa mo faso na mo bua oba no na mo oba na bradodo mama medase hey like seriously what me say aya wo papa menko mi nuanom no kwa me na me hwe me ma me ntimi menko bi enti omre osande musika fa school ko chia school fees ni ade but dabi a week no abre 50 Ghana week no abre mu 50 what the sande na ono ade be fie odi ma mi nuanom no ko anom da ma no da ba na wo modi aba ada de wo ye o papa ye ni nti ya na obuafu a wo pese obekọ wa na se ne wo nuanom so betimi ahwe o maame na wo ye be ma no so ko papa no me de o se ntima me ba o Akoma FM. na o papa ebro wo maame ni ade na ya wo hunu but why wo na wo ye be tem ka tem papa so njai ti e basa na musu na like what you mu pie ko frɛ wo bi se dia dada bro mama wo ti mo mra mehwe no bi a obabun bi a so na ya ade asa mache nti na obi adeda okay that's it bra yeah what if you say e pa chomo mpega we no wa eche oba ne wa chen be ma no wo na wodi be ma na chi Akoma FM. what is 12 years ugo school be Me call me dear presby. Kate me pa cho wo be mi wa no kakra ma me ne nkura na di nkomo why wo gina say Mjina P6. wo gina P6 Pachwani. okay o ma me wo na ya wo suso ni mu oba Pachwani. okodware a okoboa no ho Pachwani. ade na ya ye boa ma me Pachwani ya mi ko senso ma mi mame. me nsu na de wo ma de moni amro be ma timi ase kire na ni ase akasa obi e wa no ba kwa na wuso wo ma me na unim wo ma me na ni efra Pacho Debi. wodi mu ma me na ni efra Pacho Debi. adana o papa ebro wo ma me a ode ne sa wo na ni no na mo ho Na Pachwani na adiasa. ede ne si ya de na mo hunu ye Yenya sorry ya na mame timpa no so na papa ti ne chi na ne nsa da ne kom. Na ode ne se run ni. so kasa Akoma FM. Ti honum na mame ka ne nsa na sorry ya na o se ye mpie na ye pie na ye fa kwan ba kusu fa dan ne chi na ye ko da fie bia estate na ye fa so ko ye me wo fa ba ko hono na mo koye da chia me de mo koye no de wo fa ye ye ko na me wo fa se ye nda na ade asa nti ade sana we yo chana pana me na ba ha se na yakoye papa hono na yakoye no na me papa me mama yakoye no na me mama sinti on wa Akoma FM. Akoma FM. dem hono sometimes o mame first na nani fra ye se de wo si ye mo eni ade ade ene nani afra mo na mo ye ne sa eya na like o feel say me feel good kasa na minti pancha ya me mante pancha ya me enya wo fe pancha e chiri bia na ra ho pa pancha minsu moko achima wo na ya wo so ne ma no ana se wo na ya wo so ma mense pancha me na me so nyama na me nua ketwa na so ya nyama ba na me kita me mame nti wo so a na wo nua be ma no so kita ne ma ni bi ketwa ne kita ne ma ni bi na we be ma no one waso me mame nsa no mo bodo ma no mo no bo adoma no enti mutimi ko chinia free hine ba
ansa na maba ye to me free media kroma aba new town asie hono na ya sign because time no coins na ya sign na ya ba fi na bi dware na ko school mo ko school mo port time ya pon 5 o'clock se mo ba mo san kwa chima bi ma na pa che dey bi na onya ni se ko school a what school dem ko grant ni order so media menda o de wona bra Catch din the sign. Mercy. Nancy didn't feel saying. But 11 years. What the 11 years? When I ya wukra wo ma mensa. But you did unya beman. Na we ampa unya beman de kra ma mensa no mo bo atoma. E ya wo su kra de. Kita money bi. Ukra ne mani bi. Which na saying? But class 5. Class 5. Ukoska ya wutumi su ade. Akoma FM. Enwo ti kasa. O ma me se wutumi su ade ye. Ade. Dienti. Ayana dienti na wutumi su ade ye wa ka kire ye. Kase. Ojomi to na me dwen. Otu ana wo dwen. Wo dwen de ye. Nancy, mente won kan ye. Se wo ma me nani beto no. Tu ana wo dwendwen wo tim na wo bompa ye se wo ma me nani beto no. Oho. First, mo papa bro ma me aya na wo. Akoma FM. Aya we dey, basa we dey. Me sintim papa njai wonjai. O ka so papa nya ya. Wonyai. Ya mo tu America nko bo pani bi amane no o meje wo ma me. Ojo a lucky gate. A lucky gate. Ya na papa lucky gate no. Ade na ya wo ye ma wo ma me ofie. Times me gun so mam no we jare. No di jare. Why is Simon mama wo? Bachamia. What? At times me see mommy dey come. We are who see wo ma me ne maka ho. Oh. Akoma FM. Wo nyini ya na ma me ne efra na say. Wo nyini ya na ne efra na wo de wo betwe na ne efra. Bachidibi. Ade na ne efra na o ye ma wo. No, she in school. Now my journey did not tell my no to school bag, ma'am. To school bag, ma'am. No, ma wa duane adi. No wa si wo ne ma. Ba se wa na wo si. Na wa san si wo ma me de aka ho. Wanya fie san. 11 years. 11 years. Na wo ko eya wota akọ papa ho. Wo ko wa wo papa se de ade na wo ye mo. Akoma FM. O my journey di. No head in. No head in. Shasa. Asa. Mobile mama sika. Bachama 50 Ghana. O mama 50 Ghana. Ya mota akwa na ho pa. Bacho dey. Okay. Okay. Ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no. Enoa ena waso egusu ada wutie no. Asam no akua bremu kakra. Wo yo ba bremu na se miti ya me ya akua Marco Akoma FM. asam na no eden na me ye oba ten me dwen se wani wo hokra sesei enese na wani no efura se wani fra obi anim se de anifra sitie woye wo ho hwe ya enye yie anka de sese woye ma wo ma no de sese nka me ye ma me ma no a mani mfra yi anka esese me ma wo kola na ni gie na me suso wo mumu de sese me ye no me ye ma wo mo no metumi aye na samre ya ono so na ni efiri Akoma FM. me hwe ne bagel na me ni atatai efiri se samre wo manketo we na eso omu am wadware ye wo ankese se wo hwe wo mo so omu bedware ye na wasi wo mo ne ma wo mo na watutu fie ama wo mo na wahwe wo mo adidie mu o mo nam o mo nantie mu se de ekọ se de eba na hwe wo kola no wo be ya akola ena sese akola na wo mane tete wo asam na reho asam na reho Ahaya Akoma 87.9 FM we
ɛna nano obi yi oba bi ba ye no say be ma no ebro no na mi bisa ne say eti be ma ne ebro na ate awade na se obi miduru fie obi send me be ma ba send me message be didi matam say yes ya ne yegu nkrofo awade enti so oba no enti se be ma no oni ni kroko a ena me say woni wukuna ko be ma na buru wunti wuti awade na se nti wonyai enipa boni ni bi yete se wo wodi anyame ne ubedi pa se wuti wona ugu nkrofo awade ene watena wade na se na nani afra no wo bedi di ma me matam ena me ka chance o carry ye no me kind message ni we man kan sa e wa na me yeah thank you god bless you ena me this Sunday no be pem ne wan send message bi abiem say be man thank you ena me de man no atem di odidi me na me say thank you one ya ne sister ya wasi wo ya anka wo be ye ka wo be wuru nipa no send me some message no se one ya ne ababa wo ya wasi wo ya anka wo be ye ne de se wo wa hobi na wo be share nkola ne ho wo be share wo mo animu na wo be share se de wo musiti a anka wo ani beje anka wo ani beje se wo nua ba nie ena nkura wei adane ne maame nkura na dane maame o ena wonu maame na dane akola ena nkura na sum wo mo maame ebro what be that ebro ena ma nani efra ebro na sense nani fry ya aka wo ba tan se de tie bia wo ba bia ba ha yes original na nani efra kro tonsomade bo aboso wo tonsomade wo opese wo yeji emaya ni bi ni nam ha nani fry tokrom nanya ne onye hwe ba no abeta ma me ni adwuma ye o nani efra ba so kra doma na ne ba so ne sanu odi wo meche kran na ne ma ne pa yekọ wunua ba ene ye buru na wade na se na ka be me na tena wa abranti a wo send me message minum se da bia wo hwe me da bia wo hwe because wo pa se ma meka na de adi matem na wo na ya buru na ma na ni efra no on si ha no nani na efra shame se wadane akora ketewa shame wo hwa me se sia shame on to you se wadane akora o giant ntem na ni fra ye be ma na tena ho wakọ fa ba foforo ne makura ne mma waja wo mu agu ne so ne mma ada yati ase yegu obi aware na wo anka wo betu ne fo se won konkot na ase Akoma ani bra be kotu nua baafo se wo ne kunu de ne nse ewura na ni atu ontena ho kone kotu ne fo na aware ne yesoa mo hwa oba time with the nkura miensa jonga onyiri 31 years so dey feel saying ya isu na me de ye ne nkomo be sister me ho mete 31 years se nyame nku no hwe ni fi aka wonanim odi ani fra ne nam sa 31 years de ye be timpo ye sa what dey no yes sa na enkura akura ya simo kan na me ra ono be ko school time say wo ko school now on to me na ono akọ school no ono akọ school no na kire se gise wo koda eti school no awoko no ko ne ye ndен ono edu school mu na se wo ko sua de no se ne maame adane no ono na nkodi dwa emphasize camera no me wa ho kire mo maako we wa ho kire mo maako we ye memu nye but akua ye me bag no wo he ya keti maako we amanfo bi kwa wo so a omo ye se wo mo kwese omo boa ne kakra kwase ho na fa me bag no 1000 Ghana Abraham studio he ya ne fa ma no wanya bibia akra na de metumi ano no obetumi ano in fact de metumi emunye o but se de obi anum se mu ayeden na me ba mi sugu mi producer so me si producer se de bu ma me ba wo eno me kwa kotofu agu me kan mu se na me to me fele ya na me nko obi mi nim se de aduro die me ba mi su kire wo mo obi abo na mabo mama ne ya de a kire no but na me mama 1000 akue koyaba minimum person baso dia whatever the case is I'll arrange me arrange bi ama me pache you what me pache you etie fomo mu a me wate na ode ko eye OPK hands free me pache mama nyi madwuma no
moti awade ase ne yɛka asɛm kyerɛ mu a monte o ma me kra ka se gya yanka bɛka so ogu awade OPK hands free na make am for the ama wo ɛno no ɛyɛ kama ɛne ɛwo de hyɛ wasom no na kyerɛ sɛ wo tie wo ko yi wo bɔ wo nwumu ni ade a ɛyɛ kama ɛnsisi waso ɛma wo waso no problem bia ɛyɛ OPK hands free ɛna make am for the ama wo ɛna wie say no hands free ni na ya tutu dollar chino ne bo ayɛ den ti tɔde ɛbɛkyɛ ama wo why saa pepepe ye OPK na ye wo charger so ye de charger ba charge intentem multi charger port enunti 3-in-1 very strong quality cables na ye de ahyehye mo embreki na afebo na woda so eyusu ne bo so ewo form OPK hands free and ye kan for de amawo ene ne charger ubenya bi ewo babia wo kwa insist say mepe OPK hwe iya no ho no wubehunu ya chiro gu ho ya chiro gu ho a enye no bia onpa cross bia so apepa ento dia apepa to die gu ho free 0242 497133 0242 497133 0242 497133 na Emma Wonsanka OPK hands free you see Facebook for bi so mo hia number na omomo ano okay and Facebook no eni mu ho egu ho se wo hwe TV no so a egu ho sanso na emu a mo hwe YouTube no ene onua TV na fe ye TV3 no mo so wo hwe onua TV no Rabi 1 TV no eno so se wo hwe ho a wo behu se numbers no egu ho numbers no egu ho inti no if anything obia opese bia o support na in one way or the other bia o woni ma bi craft o pese obetu bi edigu nanimu ho no otonwa ni nyina eye emwa na nkasa bia no no aha nti kwan bia obetumi afaso edi aboa no bia won so o ma no ewo school bag bi ho na wutumi se school bag no eye entete ye school mpaboa no entete ye kama na eno so opese ode boa no a ubetumi ede aboa no ekwan bia so na watumi ede aboa no na bibia timi akoso ye benden ye mu aboa ye ho na bibia anya fa ye 02 0599 814926 0599814926 0599814926 and that's 0245301462 0245301462 and that's 0599814926 edino Mary Akosiade na medika 1000 ho a kakra bia obenya bia no obetumi de akọ ofrin kran na ebaye Ismael Barbara na ebebo yi commercial ye wo hoyi efri ho mame na fe yentwa yenye interview no enwe okay enu nti mame said ye tie bia wo kunu ne de onfane hu ni oh wo kunu no onfane hu ni kofi ni nsin yaso won soro bibia no won fane bibia wo ende oboa won fane hu ni said ye tie bia ne mra ene no ebedi ni said ye se na efata ye fa obi ade ye ne yie na ye mfa obi ade na ye nsere no enu nti no se wo se wo den a ye be kire ne se ye den e chen no why Kate no be pate yo ma enti menso me pate yo okay na enkura no ni hwemu no kire ye se de wo si hwe enkura no ye hu de be ye me pate no hwemu no nkwala ne nkọwa ọma woska ba nkwala no week wọkọ dia ọma nkwala miensa ni 50 Ghana ene ya ma ọmọ nta nkọ ho ọkọkra week no de be ma wane no aya wọkọkra de chekra wọta 50 Ghana na no de ma wo ọma woska say mo fa nkọ okay all right etie for enti ye twa ye ho abasisi a ye ba ye beto so first story no work natural and one me aso senior yeko akofa ye first story no yemra na meneme ma me bi emedi enkomo oba memo ahawie ye na apom te sen nyankopon adom boko ba chanya boko sa enye boko sa ufri he na ba ye
me fiakra oh enkran to me pache yo ene no che sani braba me pache yo asam na no oden me pache yo na what if you saying pache 31 years o ye die ni we okwapimini o ye okwapimini me pache okay awie yenua ba Kate asam no areho pa na ha wose befem wose ebefem yenko na yenene nkomo Kate awie yetie o wogu ahome kokko ansa yenko awie bokwala me ba monche na awie me man papa de mato ohamu pa wa ma mani abre awie no wie so agya abrabo ni na abọ me so nti me pese mu ni di nkomo na mpacha nso mi wie so mi nyamuwa e be se be bia me da kra ye de no eno de fa to ho enye ho ne ye ba oba ne papa asam ne ye ba me man papa ushia no wen mi ware tobo mi shia no breme yes kuma tobo me chro ushia no wen motna o ware o ye o de no wode wo famu e wa ware ni mu na awie ye no ade ben e na asie me pacha me ware no me ne tran wo nkwala miensa na ode me fa arowu mo obume ana wapa me ho obuma ne wapa me ho afedu edu mribi na obume de ne sa hye mani manne menya anifraye manne nkwala ni na to waje wagume so na ti say ewie mitu wana monti ewie na me de ba no me pacha be ma no oye wo ho de me pacha oye me ho de e ma hwan kire yen me hia no wen wo yo ho de ma hwan me pacha me pacha me tran be ye 10 years me pacha oye me ho de ma me papa ketwa yanko oye me ho de ma me papa ketwa no ware me no 3 days no what aba no the me fast nya this year me campo okay yanko o ware me wie no afedo de me call home dodo ye pese ye hu ohawo no one by one edie na si ye de na de ntokwa ba de na de ba what if you saying 31 years enti wunsa me pache abrabo no wo no wafem me pache enti maya die koso e wo wuni wukunu no entem mo ware san ayakayaka de na wode femu ewi akire no ekwan be so na be ma ne fa ya wode ne nsewura moko wode ne nsewura wani asetiti wuntini ma ni nyina wo yonko akora betina ha wo kana asem 31 years o ma san patia 3 e ma san 3 wunsa me pache enti kansam no my details na yentiase me pache bacha men ne ta 10 years ni o ware me oye me wadie no de me ko o home ayakayaka de oye mi bi anything like oye on me ko no bo me no pa me ho opa ho sen opa ho we oyi me hu naked na me like my aseda so edum ribin me se mean to me o sampa me hu naked no sa de ne sa hye mani enyan krofo e ba wa anko mani ma moja beda mani so ma ye ko gina so gu aware no ye gu aware no wie no o se nkwala miensa no be ma 1.2 for months na me abusuafo se wo ma me de ne ko wadwo mo ko didi wadwo fu no mpo atem wadwo fu no ye kobra afedi wantu mbu enwa ena waso eguso a wutie no pastor momre na yendile with coffee ninsin kakra because insemhunu ena wodi no ekua Marco osumami eno de obeye presentation wa heya me de fama no wa heya 1000 Ghana no Marco sika no osumami Akoma FM eno anam de shanensam okay enti eno waka aso 1000 pepe unse misika kind de se wa wuni no me tombo ase eno anam de ama okay all right enti yankwa ne yankwa tie interview mra yakwa yaba na pastor Julius Monso abaje adwado mo de ato so oba pa ma me o henwe na pom to say wi ide obo o eza me to so say no maka my fatu and dey fa de wi de de bi a hye no eni ejai san bi san am no benya asem Akoma FM ansa ni me time ni mu de yango
Oh, come dance. Na match our question so na match ahwefo. Ene etiefo nyina na ye okuala. Na no kwasam ewiase pomoden ene nipa bianse achiba. Zahara fo de ye ba ne ya ba. Mo amani tua. Ene yade ahodo pressure ne so. Wa hwe ya na de ade bi de wako wadaka menam. Ti mesere wada wutie ye ya ntentem so. Ye nuru ahodo wo dwa so no infections aduro. Se wo de no bo ho a ye nyina obi a woni immune system o obo ho infections a ye kan wo de puai wonya bi da ebi kura wonya bi ba ko wonya bi biem won so wo de make say wo hwe ho ye pa o na so se sie na white aye o wono no mu nura ko no presi bia ne ko o ma na samba wo sa no immune system no eye low ahoɔden nim eti ho be yin ase de bia ba no no ma bibiduro ye bebo wa pagya wo nkwamo ano esi wo ho akwa awayade ho na bibiduro na abenom no enye duro bia se zaharafo ye immune booster no ya twa ho se duro ne ye herbal mesha na wo no eno nko ye adwuma tantantantantantam so na wo de capsules ne ka ho dia ene na chese nya goro ema eduro no ano ayehye eno na mama ko beka che wo se wo de nro mienu ka bom na wo no mo dia eto ye funu no mu a egibu yam na eti yade no ehwete no kwasam wo ye bema wutie me ebi a wo de no eye gono ena wanya wano no mu nnuro ekọ nenso ade sa wuntime na gonorrhea no ade ba akọ wa ho no obi kro ho no wanya bi da nanso onim se de na yade no eho etie boni beka se symptoms no unya gono kro ade de be mu se wanya gono wonya gono na de obehunu sa ade sa wuntime na na edika no obi kro ho a wo hu sensuo bi fifiri ne be ma no ba ne obon sa ade be sa na hu dwan na hu derew gono no ehya ase symptoms ba ko pe wo ho no eti wo ye be ma utie me na wanya bibisa Zahara herbal mesha edo na no hye eti na wonyem na aba no bi afre ye ansa me ne wo kasa ye numbers no go TV no so o frɛ ye ne wo ebedi nkomo 0246 348 334 0246 348 and a 0248 569 335 0248 569 335 Zahara herbal mesha and a Zahara G capsules tie me ye edro no ntiremu de bia mama ko de badada na me edu kuada na chese mabeto nsuo na me de aguso a kire nnuro no mu ya de wahodo a esa se de na manugo gono so a meka no ya wo bi na wonom Zahara herbal mesha no wo de ni G capsules ne ka ho na wo yi capsules ne mienu anopa mienu anwumre ne nyina wo nom a na wo de mesha na ye ni nsu a wo de be mene a ebetu gono ase no o sa wo se flesa na no no jonso na ba me mu hyehyew obo ho a ba ma de kura bam tie me pe Zahara herbal mesha ne bi na pe G capsules ne capsules ne mienu anopa mienu anwumre now the capsules na ye mesha na ye ni nsu a wo de be no eno ano no say yes fleso jonso na nsu obi fifiri ba ma no obi kura ho obeda so de no na nsu fita bia beta no misra wo be ma de no kwasem moment se ma wo se de bia ho wo pe edro ibinom ekum infections kum muwa asema ya ne ke obi ho a wo hunu gisa wo koto edro ni binom na wo so watimi de dance wo de aba Zahara herbal mesha and a Zahara G capsules wo ye oba na o menses na maye emaye saa ne de na chese be ha adwene wan hwe ya benya fibroid moja fina aboso bibia wase besene no ma ho kwan na mesene ema na chese bibia tochema ewo wawode enim Pedro we bi Zahara herbal mesha ne pe okay eno pe o Mr. ne pe Enfa capsules so crank how say your capsules so they can when say infections na dey treat okay ba ye nsabuo ne ade ye funu yade ulcer no ne ade nom Zahara herbal mesha ne pe na de wo ye nro ne ho say ukuta 100 gram na betimi atonan atonum asa kra bi kra bejensesa edura eye kama na so ne bo wo fom mama ko esansa doctor no wapomuden wo hia o enye ni sika bebreba wo benya na mum ne sebe ya wo yade no wonu maduro no a ebeko ho ton a doctor so ho ato no be to no de bia doctor ka wo se anya me pen se de bia na ye ko ka duro ho asa da bi ebi abeka beka ka na nke ka bibi foforo ho asam nanso so esansa yade bata nipa ho ntino eduro ne ntimi nya ho asam kadada me ne wo ka sai obi wo chese sabre ba bi odanye ti wo se be ka duro no ho asem wo ko pa bi to ne boa no ne boa da fom wonya bi to a
wo dia dance wo de beba Zahara Man capsules ye memedro edro we be ma no ma wo si pisita no kwasam eye sisie mu adwuma be ma wo ntimi nkọ ba ko mienu me ye nsa mesere wo me ma ne ye kan ya no wagina nkyɛn ama me san se be ma ne okosi tire betre ye bisa be ne ye bunu ma bunu right dia menim Zahara Man capsules mesere wo be me so na wo num bia bebo wo enye ba ko to me nsa ne no mas ye ntu no mo menru bosome wo se be ma ne mu apagya kama no kwasam enkaka ne nka be ma be me so anken hadwe nanso enei ye wo computer word bibia sesa obi kro ho a wono wakọ mpam a be me so sa no wo de nani left no wo de hwe sa no kwasam nyime wo na dwenmure different pedro na no nom na be me so akora na ntimi nyina so yie na ntimi emu adwuma no Zahara Man capsules na wo be no nom nubna ne hahaman ye de aye eti we wo no mo no chese eye adwuma ne bokọ na so drum pam ahunu se wono madro Zahara Man oba so betimi atobi dia mabema na wano nom na etumi aboa mu nyina mu mienu Hindi herbal eno eni ye malaria fever dro we ye tete dro ye no nyina beto adro yi no kwasam ukodwa so pharmacy shop bia Ghana ha de menim ba bia Hindi herbal wonya bi nto edukro ya meti utie me wonom na wo typhoid abe so wahase a wojonso bajonso bebre e mane hawo obo ho a wojonso ntenteme ne se wo wasikyire yade da bi edobo ho a wonom na wojonso ne ba ntentema mo mama ko enti no Hindi no na yi ba kono ndenti ama enne me de no aba no na man fofre so mo no mo ta Johnson tententententem doctor say just asase ye adwuma obi so ho a wonwonso bo sase na komode no esi na komode no saafo no malaria fo ne typhoid fo na ye o mo sa san se wo treat malaria na eto wonu mema wonidi eti wonu adro na wonu mo hyase se ete a se dro no ahyase a ye adwuma uwe sichire yade a wonum bia beboa indi krona afenso so wutie me na sa wode ya no e bia ye pressure o pressure no wo soro obo wa base ya wote wa mama ko te ne nchen ya rebel Pedro Ibinom woni mo bia wo pressure kan for mama na onto me ensa onkoto ba ko onto me ensa na wono nom ntu ase no no a wode adanse wode beba ye numbers no e 0246 348 334 0246 348 334 and a face 0248 569 335 0248 569 335 Nyame ensha papa say what the Miracaristic Ventures fakache ni akwaje Zahara Meshane ne G capsules Zahara Man capsules and I think so eye herbal meshane ma wonsa enkebe na meka for Royal Jopak the amount na meka so oba ya chronic you odepua white e wo so wo de Royal Jopak and I fey awo nyinsen no ema wapa ema eno no Royal Jopak wo bia wato nsem ntentan huhumu awade mu sensem Royal Jopak Royal Jopak natural clinic osi ade yo ne yade beko wo anwura gaje na ajesuemo wo benseche dumasi rural bank no 0246 189021 Royal Jopak wo anwura gaje ne ajesuemo wo benseche dumasi rural bank no kumasi ha 0246 1890 na 21 0246 189021 Richmond Herbal Center yen ene ye de akuafo nku ene ye akuafo seminar no aba enku ne seminar nwanwaso a ebi mada abakwasam mu ebi mada ne nyina ne se wo de seminar ne dware a ehuro no a ebepu wo de dware wafu so no fibroid etumi enane sanso ena enwonamani ensansa ekọ bema waye mbre won pamini sisi ya ne ya ekọ wo dware wi na honam yina eyo hene eno so bekọ one time kwekrekra enu ntino awasanka akuafo seminar ne bi wo dware awie ninku no fasra wo de sasa waposo no waposo sisi yade bekọ won redi abaye fe wuti na dwan wo afanku ni bi fa mama so anampo kwa wotutu afanku ni bi srasra ni na ebetu ayira emu amu ye adwumaden contractors carpenters drivers footballers corporate workers obi anyisu akuafo nku ne seminar benya bi ewo Angel FM marketing department Sam Dora and Herbal Center womu okeo Sam Herbal Sam Enko and a Blizzard about womu nyina okeo Jeff Herbal wo mankasim
Paulina Asapon, Fico Herbal, one more hour kono, wo friend Richmond Herbal Center, where dear Krafon Kune Semina Herbal, it was 0249 186845 0249 186845. Pastor Julius Akwaba. Mama Joso. Eneku Akwaba. Yeah, no. Evangelist Makwaba. Yeah, Nana Yere Memo Akwaba. Okay. Fetus bamboo toilet roll na make am for the ama wan Fetus bamboo toilet roll. The best toilet roll we use so ya na ya so abrebi anya running stomach. Because aya moton. Enti wodi ye ho ye a wotunu sampa. Bibi e kokulu yo. Wodi ye fetus bamboo toilet roll has chemical bia animo. Enu nti we use wunya infection bia. Esku for no say bia wo pa de sa. Wo betumi use fetus bamboo toilet roll. Bo so wo na use emma wo infection bia. WC no say we kura na de shemu a enchokim because o ma ye no soft ye dem pempro na eyeye fetus bamboo toilet roll brownish color eno nti pomodia utombia ye beto ene afiefie mu obi anyi su bi nwumakuo mu sorry na wo mu de fetus bamboo toilet roll abano wo encrying block B612/8 ata nkwakwahye LP North industrial area wo wan crying na wo pebi etu akoton a for 030-222-4843 030-222-4843 kuma say for 0550-000-990 0550-000-990. Pastor Julius Yeshua back hate and a new Kofi Ninsin. Okay, yeah, chair your tearful now. I think that you krum hano and we have to take it serious. And you maybe said you see, especially our restaurant Casano. The way I say, or mine, ye jaw our restaurant to our restaurant Saurama. And Crawford this year say out of Akoma FM. And Nipana Debbie or I can't worry some more. Say, one as I send the message, make us a say, our Mamma come. Ah, kind mamma, or I kind of my phone or so. Make us also worship a Samban watcher. I say you are so stupid. Oh, yeah, or Debbie, our the message I was saying, no. I said we were stopping chair. Oh, yeah, then I because you will join say when you oba ware obi be ba ba attack bi a chese onu so oyebi ndira ya na go say go share na so fo na ya man de o masamba ya mo kabi mo omunya ka se mo say akoy oyebi na mo so onu so oye na rebi o sa no de ye na we ni we bra we ye no me na nya hi obi hu abra na mo so ye de bi anam ka chen nkofo say ya tete azara ye nye ordinary sa na mo de mo ni mo dira yanya ordinary sakura he enti omudi omo ontra hono to ayampia de ebe tono no wonim ma Ghana Akoma me wo ya odie kakra wo nneoma bi ho ase o man no ase everyone for himself God for us all. Yes, to be a born bra because ababa yi eni a efrei ma abusia in fact nabusia fo no so ne medi o mo ya kakra na abusia fo bi so wa etesa na abusia bi o wo ma obi ncheke obi o ana asemba obi kwa ka bia ma wo ebi o out of ahụ kire ebi so ho sebi nyansa ya de kan asema nka so omuni bi ti asemba ye hu de odi ani mpo enya kokodu afesi asem no apenisi edisibre ahụ na mesre said your tea beer near Busia beer ye beer was as soon a baby a bino and answer on mine on say. Tis a man was to say a pebby say, so big or four be funa. When I say the Yena, say Busia football to me near as all mine and Cassa and Nipan Fasa. And to my father say, on my way, your mra, I want to say, your chances will be a you be at the end, the Nibbe Flan obedi dama, and dear send back on Master Sam and a Juma. Say, Bishop for one castle who could on mine and Cassa and send community Fasa. Babo come, sister in the Melbourne and Namosa, Ghana, Yasem, and some Rano intimate Kufida, or Bonabra. I'm running dear papa for an egg. Oh,
Yen mra say that you Kofi a wo frɛ obi enma obedi nanam ho say ya police ni bi nka no obi ntin obi na ukokura sa ko report a kona bra nkwa ebe kona bra wo kyerɛ wa ba kofa bra ko na wo ko ye dey ma da so ko wo ko ye dey wo mu wani na fra ko ba ma na say kenko fa abrante no fa nyina mra no nka mo wo no se ye ni ma ye de betata no o ma biem o be pede ho eduma o man ye wo problem say Ghana ni ba wo problem o mesre na Kofi no de bia me kasa ye o man bi wa ye no aye wo mo say ma wi ase ye nkofu bu wo mo say wi ase no o mo nsuru ni pempi asase so ana de be yu bia no eno no bi antimi ye na hwe na de ele mpesa mo te ase say de nipa na wine from so ma say obi anya na hwe kura nature will deal with you. I'm telling you, want to be free obi this year new. Now on na me say Ghana aba no be jawa, but nature will Kofi will be huna man answer we nipa bebre awu atofu awu na timbaket mi yibu bi so no wa peche wonam kra ye nsie ofu ye bese sana sa aboa ye akoto ogu ye no ka say no me bi say na basa afo so cause we flow bi ani mo bi nsa ye ntwa onni obi dem na ye ntwa na so na nkwatra ba bi say na obi tibi ka obi wa ka na hwene afi ho na o my Ghana mra bi ani we ama yetimi chi no obi timi hwia se de gu bi so no wa say bien why you mention hunu ne ebe ye na me say ya tinu kwa ma ade ba tubu na ni pro hwias no na mo and I understand and trust mo bi ni dem ansan ma and trust mo bi ma me say awaro from ntie me say ukuru and aware bi e bedu sanse ka twa bebu enye nyame na kan bo nyame ni hokra aware bi e bedu meku na tana bo sister pack on your man Kofi ana nyame na Bible say nyame ka bo mo bi antetim nyame aka bo no ka say yen kwatwe se kan ho ipa cho na ni fra ye wo mo ntitim na ni we nyi no jam mesre Ghana for ma mo yen suade mo ma adwiri mu no na sabio kwase ebu mema bidi bu ma bi no say man shabre mesre man mo yen fa ho adwen all right me da say nana yabi ena nana yabi me pacho wo yade ase wo yade but wo chinia wo ko hospital nure ko hin ba ye nyina de ya mo bia no bia gu widie mu oh prophetess Mary asemna prophetess yabi asemna yankwada na ma say prophetess ade ko ma de agwa sa ma de ho no so ni mo obi ani mo no do ni mo de na ye so no onya ma kuma se onya ma Ghana agwa sa ma na ye bi ho obi ya na o mo mutie Akoma FM efida da mu e be si aha o mu ni ma timi ya ma ntim yenti na ye bi ho asembo ne bi da ye adwuma fi che be fi se be ma enti ya bon prophetess no senti ya bon prophetess na go bi ono konfo na ka oni asofo na ka ma me wa dwumpa o de pari die na no ha obi ba ya obi so okọ kire duro ma ye de bosuma okọ bo se o se confirm boss enwan ko a ntua okay na ye pia enti bomodi a wo de agina na ye bi number no ansa me pacho ma me nko no abefre me na ma akona na ye bi pacho ne number no na me bobo no fa wo phone no ana fa wo pen no chiro number 0243 13 4535 0243 13 4535 0243 13 4535 me pacho WhatsApp number na me be bobo no but and send the message ye audio nefa mano audio na wo be ye na wo dia mana na ye bi on send the message ye audio obetie ni nyina 055 766 7510 055 766 055 766 7510 055 766 0510 obi na abodua wo pese wo kohwehwem wo pese odane eye black covenant na mo pese mo kohwehwem edimunya eye huhum awade
yade bi da so na maka no wachi ne ya wu hunu ado aduro ya ma waduro ekon ye ne ba ye nyina da still yade ne da so ho wo pese okohunu ba bi efre eye na na ya bi number na me de ma no owo agona saman kumase afija se eho na owo enti se wo onwunwu awade bi mu problem bi eduabo bi na wo de wasam no eba akomamu nsam dwumadi so ma ye tena so a eno de ekofo ye bi nyate ye no ye free eno de wo free bonto enti wo obi abodua wo ahonhom bi hawo wo de wasam ne ba ye nya bi ye ekofo ye bi ti eno wo kwa scan ye mpempem kra wanyo kapre eno de obeshow free na woko na emom a wo bekọ straight no na woni no aka 0243 134535 nana Mako eya na eya mareho na enkankan ne ma emma ena ya na omo ye mareho efise emema ho ode nti se ma de se duru de den a enti emma hunu nyoma bi ni aha ye ni fe ni ye hwe ne saa emfitiase no ni kunu ni ye na nyema bi a eya bema na woni ne tie no oye ne niema bi a wa utumu nse ade baabi ekwa wie oba wo be ye mobo obedi wudam wani wudam a obeku na oba ate wo na wo hwe ono wakọ no oba na bi te wo na osere menye hwe mi kunu no mi koide ne besie mi koi wo besesa ma na wo ya bone mrane no wa mia na no bra no wawura ho no ne kunu bodɛ saa ebedu akire no ubonse ye twetwa oba dadem ni ya boni tuwo ni ya yinani ubohunu so oba bi ebubu ubonse ye de ade na chiri because ade oba ye o Maa Akos ubeka ya efidadem obema ne pe oba ne na da keke no wo de sekan si ne ha na bodwe se okai enye sekan o wo de de odwa na ya ekohwe no wa fa sekan o person ne da no wode akuma ai ene edwa ni tiri ha se ye ne hwe no bema ne pen ne na da ne nwumre no wode akuma no de bo ne abodwe se he yato ne ha se ye yato e de ade nko a ene ebe mema bitiri ne manka mo ho beto mo ana mo be wie ase na wie ene ya na mo ye ma te se de munnim nipa no se 31 years e de ade na obe na abrabo mi we wi wa abrabo nim se wono na adane akwala o e na ne mma ensom no de ye me ya no se nkura yi na ensom maami omu ne obedware a we kwose nsuo we isi de nioma we ntumi nna we ye se nkura kura dwene chen maame no efise de omu hunu no eburu omo so e na hwe enwude mu ye nyina nkura ne hwe o mema ne bi hwe ne yie enye ma no na se nkura no so ani hunu wonse wubusa nkura na sem no wo se ye hunu eya ye ka che ye papa se wonyede onyai enso so papa nyede enyai ni nyina nkura ye hwe wo papa enti wa de wo ye enti ye mesre ma bi se be ma sha se esa ka wo turumika ma nai mo to kope ba bitina na Maa Akos de kofi kan ya ma me hu juri mi na wodiri mi ka dum ne phone ne se ntokwa bi wubusa ne se ye den na nanini fura ye hu no na nani efura wo se da bi na de na ye ma ne wo se oba ne keka se entokwa na ntokwa bai na ntokwa bai ni ma me di hanki afa ni owie no so oba ne be fa adade obeka so oba ne fa adade na oba ne fa adade na wa unim wa Maa Akos wunim ukono na wogina ho na wora ka chense ono anim hwede wodi aye nani sesei ukọ na your friend ka manti ana waso ba di odi ka fa no wabubu di otosu mienu enie na ne wakofa no nso no ya no obemana bodam wo ye die be ma nko a wo ye die be ma nko a na jimifuo bi te wo na wo keka se wugu amanfo awade mesira bra bese ne kọ na kokọ tena ho wonse wonya oba enya na wasode dirimika no hoja ne ho na wokọ na wo de oba de wo se won tena ho na wonwu obi de bi be ye onua ba obi amfa bi anya wo de be ye wo ankasa wo mu amu afiri wiase mesira se be ma sha ase sa ema no munyane okay me da say o se me pacho
tina ne ye bi na na ma for health alert clinic e shane so ema me say health alert clinic de and ye wunya dru wa o yade ni nyina ase etutu e won ye wo fidie e ho na ye wo e chese enuro ni a doctor fo a omutu yade ase evangelist mami yankwen kofi na me to ne nkra ketua bi se ade na wo ye no watra aboa se bema utimi ma oba bubugu ho se wujidi we ya ni afira dia woni ne to se sia o ka che ne se we jawa memu aboda e pa yin ko busa wase kofi obedane aboa dadam asa na wawu Akoma nature enu bedi Akoma FM kofi wani be fira bi wawe ye ubebubu agu hobi na oye we nyina na busu 40 wo eni ana eme ya no ana obi aso ntimi report no ma police we sem se waye chompia wo kuro no ho so waye die se police chini na nya yo chompia ta we ye ko kai say women and gender one esun faso ne sai o my we mu ya yi obi minister bia wo gisika hunu edia ye hunu ne son faso ne sai women and children gender I am kwase position na we she ma hunu amane why no mu ko kan kire no what ko do so a ye tumi nka what ko ha enye yie enti e ba so wotena mu saa no wo na wo yabesre Ghana ma yetumfo awari adru se wukurukura ka che se China abehu bakoni ma na free okọ ya ofu bi ti ba bi ka se yegu awari ne yengunu yebegu ne ya me fa bo ne nchew na me fa bo ne nchew o ma be kobi o ma o be kobi no mu ko ne ya shiru sumu obara so asanko tiremo ne nya me tia oka amen o ma be kobi se ultimi Kenya nsasem wenum nyina nya sika to credit no di nkwasasem to men ni pa se sa no ye ma o sa no we ye fit ya sa no ye ma no obi a wotumi hwe obi yire obi ma make che say you are stupid dabi so be ma poda we kurasi ni pa o e me yasa me kasa che na to chasem ka che yesa we kurasi ni pa stupid weni mie na de ka che Ghana ba we cross abrent or this handsome full by ne yire se wo yire oba frifia okọ frifia okọ ne yire ba bi oba ha TV frifia na ko mo nya obeku wonya obeku because do obi ni obi no anu ni nani so eye e de man na hwe obi ba 31 years odi ani fratos da be no obeku da ben 31 ya de wo so to so as wo wo mpɛ dabi owo mpɛ as wo wo mpɛ jankwala mi ensa na boso ayi na watch with 50 cedis aba kofi pare nyame no bedi se sawadwene ansana de beto ato na hwe kwankwa do be fa so so ba be pa ne chew so hu se oni kamafo oni abusua ni so nyame ma no oni ba panin nti panin na ni afranke to an be dai na 31 let's wo mum di na chi no say yes sir Ghana Police Service abrante le nam ho wona nam ho en wo sa threaten crofoma ye be sre oba kra waka se wuja do babubu agu no ko report no ko ba bi fa ansana de be yawo ayewo okay Yadamasi. But I say, what's Maa Akos, don't waste time on that mental disabled man who said you are stupid. He is also suspect. Why you suspect? Why you suspect? Don't give up. Me. Give up. ya china ntwinamo e den dia ka ho enu ti me se wa da head alert dia ka fo dia ma wa da ko head alert bo mo dia na ko me so wo pe a clinic
say wo mo e wo fidie wa doctor fo wo nro ya yedutu yade ase wo free health and alert clinic na fa wo de wani a kire hene fa bio bomodi anako oba wo menstruation fichi kromo nsema ye buburija diabetes hypertension stroke and now wo nine wo anxiety typhoid sradie ne drosso gonorrhea syphilis ulcer bema o prostate eya wo nipadua mu hyehyew wo nase hyehyew wo body ni mase ye de ejagum emu hyehyew wo nompe mu twetwen wo nti mu twetwen wo aposo da bia honam ye ya wani so ta bidi white and now wo da na dwa wo ntumi na eye ne fa na wo kro eye health alert clinic tutumika manama otuna kwa shama ye ne Queen's Hotel edition mo Medina Post Office First Atlantic Bank e one ye ben Kaso Crespo City Junction ye ben Block Factory no for health alert sesia and cyber 0242 518893 0242 518893 0242 518893 yes batakaria doso nti ye hu kremopa nanso nye moti edu so yonko ene sasabonsam wa wabu achacha enti wuntumi fa clinic bia and to health alert clinic ho na yere mama aware no na say no ayese nyege no Akoma FM me de bia meka red flags Emma ye enhwe han dodo because one be ma nete no wo sem na ma wo tu ni nyina na obo ansa na okoye ho ade nti be ma obo e de anko na bro no na wunya free man no nti wo hu ne se meware na e bro no ebe ya na obejai esa ne kwa wo ba ko kan Emma ye enhwe han dodo mama hwe ene em say ye wo 2 weeks mo ani Nigeria won say biesi wo hoda mami ya na oto nyuma ni kubu ni ebiesi we kwa de ja na ono atwa ne ho etu mu because be ma ne bo no eti di empa na ya na bro na mini se bro no omunya bibi omusi ya wo wari eso ya saben odo kwasi adobe no eti what na wa 31 years mama ene wa bra bo no esi we was en kasa me wo ye wajume papa bi nka be me tete wo kra nka wo fa baga na wo kɔ na wa kɔ hwe wo ma no ene se wo manketo yi hwe oba no fa do timi kra nkasa ane na ya na mama ma kra ye ho mete sa papa ompe na me de bia me ka oba ye hu abufu no kra sometimes ye ha dwen eti wo hwe na se ye ha wa just go out pie mononko step ya wo dem pam no wo na go fu ye abufu se de esi wo beto nsa pia bonten okwa na akọ na o be 2 days kwa na oba na ho ba hyehye no ono akra na be frɛ wa power chew enti die ya na oba be yew ama obeto nsa abọ no na awi a wo do nsa akọ wonani se me okra me pe odada akọyi nani ase akọku no akọ fra nani mama me de make na se be ma na yesel mama e ba akọ yes re no me oba da bi be man de me ka be man de yes mama me kwa mpese e chi no me o ma me ba mo so no cry area mu ofo no na me ka yes re o ma me de akoka be man no mama when you see something say something Akoma say e kan ye ma frefre munim se ba ko ne netina wa bubu no we friend o sa ne ba ko tia ono asa ka che se wa hwe ye obeboda me nyama ni tua it at least some munim some report na enye ya momo no emema wo ho mo te wo je de ai momo no mo discipline no no nje nkwa asem no to wo die no because ohu ne say o overall boss o ka say obi nka bi on ka say obi anka bi budo kura ye ku no say wa ye no ho say do mo ka mu ka budo no kwa brokro man na budo eti wo no wa ye ho gang leader eti obi anka wa asema mo no mo ngada mo ho na mo mbo no say mo mo report na say enye ye dia mo ngada na mo mbo no be ma we mama we so rot in jail because enkwasa asem no wa ye no obi baba 31 years wa say na life kwa aware enti o mama me de man yesre mo aware yemfa nko heaven o ware na unya be ma papa na odo wa me so ya so tie ma no na tena no ho na ahwe na de ekọ no emboa wa twitwa wonsam so twitwa aware no so na won fa nko so ahemem na hwe won ma sa me nka utwitwa aso a mama wa ma na akoyo ho ade na nka mienu na nka nsa be so so aye wa adwuma aton so ma de de ahwe no na me ka che ma ba wa no on se na ni afra mpo no one ne mato Akoma efe ba no maka mo nsa hye mo demri fam ana mo expect say be ma no na nsa be bibi ma mo no ebi ni mo fa ebi ni bi yes e bo wa ye amo akoye ndomi no o se mini chance yes anton chance ma fa akoye ndomi nyame hu mo bo nyame ensa papa
Was saying, Mama Akos, please don't mind that stupid old fool. I really enjoy your show. Keep it up. Okay, me and Shapa. Was say I watch you live on Robbie One TV. Asamo, Asamo and Po. I know Eden Pa. And ye easy crap. Now, say there a floral disposable handkerchief. And I make for Ede Ama Woman Sanka floral disposable handkerchief. No, Esha a core person, bag, bottom, baby. What watching? Oh, and see with the good watching, prepare 50 what watching. What watching? Now, go fat out a handkerchief towel rubia, a sekutu, watch and the moon to you, will be kata with your floral disposable handkerchief. You were not pins or multi-purpose towel in our ever. Fair Flora, I was 0243 033 02 43 033. Bemen, I'm more heavy. Yeah, I know. Now, to say, yeah, then Yami asked me, well, yeah, time Adauroma. That's right. Time HH Adaurament. That's right. And what the such a concurrent. That's right. And you ever call definitely. You know, Marcos, your boy, Romania, the Nadia, and Commodore Eddie Abra will be Obiana Chess, Utia, 87.9 FM. Boy, run your Diaba Center, the Nadia, Heba, Mr. Abby German, so I bore a 2 a.m. 3 dinner say, in 3 down so Quan Cronafe, Odian Antel and Techi will be a Noa, one dear good with him, but still, I'm a patcho, I dare say, Yare, upon the crowd, and Yadia say, Asanso, so I hear to say, can now see a John Arsenal, and Obora Pharmacy, Drugstore, chemical houses are a 3D Edro Tatashia, ye trying to proceed, and in your Dia Herbal Mixture. Offer Dr. Penny, it was 0270 417 669 0270 417 669 na obawura pharmacy drugstore ne chemical houses no akwaje onye dua herbal mixture shane suma me say in 3D yade nwanwoto bi amepacha odi agra yade sense do ne do beko ne senti mpanin sese so ba beto a enframa ene dikai symptoms of malaria ni bi ene se mepacha obenya severe headaches afenso mepacha yade se oni pedua no ebe amerikane ahoden mapa na otumi de koba no enya de se yare na nempo enya de se apomden mapa na obenya e wo sa kwan so mesra wo se ene utri edwa woni poti ya oya ohunam so aye memere me bia me pacho ne kura na wutemi Maa Akos program untumi ntiesa na se uti kra pa o nipa kasa ho kra na me pacho ayese de yate sanso de go so no mesre wa se ne me pacho se symptoms of malaria wo so ne poti e pa ne po ho edwa wa ohunam nyina me pacho aye memere ohunam nyina tutu a nyadua ba mesha e na me kamfo e de ama se ne me pacho saka bia ya de se obobia e tridi no ase betu kra ma so no watumi asanso ejira na so amani am so atumi akoso e woni pedium pharmacy drugstore any chemical house afi licensed chemical shop bia ben obiano ubowura ma emu obusabe ka onya dua heba mixture ma niam so no atumi akoso e woni pedium me pacho a emprempren otimi nka bia pacho wo bi ate e de go so severe pains and empo severe cold and chills ate e de go so na me pacho ntuma wodo a wo de akuru ho but still now complaining say awo e de me pacho wi agede e bo me me pacho nko for complaining say me pacho temperature no e was from Israel say ne say awo ate agu so na say one we dro bia so still na wo no sorry enfru so amesre wa se nei edura onom ama awoni nyina ate e de afru so prekope no nyadua heba mehye no ene edura me kamfo am say 3D to me na emene no awotumi e betigu so a wo ye ho bibia kra na enya de se ye no awodo awanom ni nyina chi no still na me pacha wo no entumi entu enfru so a nyadua heba mehye ena akokope be kira kwan na wa shase no na afi me pacha wa ate agu so na me pacha wa ayese honam nyina no awo ababeji e de agu so no na chese 3D no ena sa ha we nyina no e de abro nyadua ba mesha eno ena me kan fodi ama se ni no onsa ekabia bibia betumi akoso ama awo de woni nyina no etumi efru so obi okra wo complain say awo atiago no so achi na fe odakra na ontumi na me kire wa se na ehwa ye de ama na nadwe ne po anadwe atwa mu ne po enra wantumi anna umuni to no na toa ya no wani ate no akọhwe mpo entokua mu se me pacho wi matete abasto na no ya de se sa ha wei wo so na ontumi na sleepless nights ni nyina no nyadua heba mesha eba be yi ni nyina e de efru so ama ne ma so atumi akoso e de ma afei obobonya dua ba mesha popom de mapa ato sile ne popom de mapa atofom ni nyina no ya de se esanso aba be gyina na so se pampe na ne ma so atumi akoso e de ma obi complain say ne kra no okọ dwaman so anempo kwa adwuma no adwuma kra de ontumi kra enyina na so be sema emfa emo adwuma no mesrewa se ne ontumi nya adwuma wo ya adwuma kra na se wa bre afio na tia kra na wo te so adwuma kra bia wo ye no akoye so watena se kra che ontumi kra enya
ahoɔden ɛnsan sɔre ɛnyina ɔna so ɛmmɔ adwuma no ɛnkɔ n'anim srɛ wasɛnde sɛ adwuma ho ayɛ den de ama wo ane mpo sɛ woyɛ driver ni woyɛ taxi driver woyɛ trɔtrɔ driver adwuma bi a woyɛ bia no sɛ ne mepatwa ahoɔden nyinaa ate ɛde aba fam na kyerɛ sɛ wohu deɛ ɔnyɛ ho ne mpo anom no no bia nso so still na no stamina ne vigor a kane na wowɔ a na wode bɔ adwuma no sɛ ni wɔnom a nyɛ dua ba mixture ɛna mekamfo ɛde ama wo sɛ ni no ɔnsaka bi a yadeɛ sɛ wobobɔ a wahoɔde bɛtumi awie pɛyɔ na nneɛma nso so atumi akɔ so ɛwɔ nipadua mu nyɛ dua herbal mixture pharmacy drugstore any chemical houses across Ghana afia baabi atonton bibiduro bia no wobɔ wura mu nsa bɛka onyɛ dua herbal mixture Paul Amantam nanso waba bɛsene de kamfo ɛne nyɛ dua herbal mixture wofrɛ Dr. Panyini ɛwɔ 0270 417 669 0270 417 669 0270 417 669 na ɔbɛwura mu pharmacy drugstore ne chemical houses okɔ akɔgye onyɛ dua herbal mixture na afei bibia nso atumi akɔ so ɛde ama nnua wodo a wɔnom ne nyina no ebacho se tree no still na no aginse mu a edura eso ano prekope na etu tree na se prekope e di ama no eye nyadua hebala mr fe me pacho 3D yare amane wanu atontumi ni di lunch time ya yakoi wantumi anko bi all because yenye so ni ska o na mo me pacho aduane kra de okondo wote aduane pampan me pacho na se de obo afno wa se de won fe no mesrewa se ne didi ho ayede de ama wotena se ontumi ni di utumi don sa wo aduane na afi wa pia sincha se ankora na mefa anempa bi obi oben okra no tumi busa sa aduane wontumi mpushi ana memra meboa wa na se Mr. was a 3D amane wenum atontumi ni ntumi num so a nyadua ba mixture ena me kanfo e dia ma so saka bi na obobo ya de se wenum betina fo watumi atena no de dia ma ne ma so atumi akoso e dia ma ne me pacha o se wotimi nka na me pacha o bia obi ano se edidi ho ena ye den dia ma ne pontumi ni di ntumi num so ntumi nya bibia e pacha na o panya dua heba mixture e dia ma me saka bi na obobo a ya de se wenum beti ama watumi adidi ama ne ma so atumi akoso e dia ma obesima me pacha otimi nka se ne me pacha obosunya kwantu akwa bibi o na me pacho nei no se bosumi akwantu na kwakwa star bisa ayesa me pacho ma emra wo se di ema ne matumi eya kama no entumi enu samre na me pacho bibia etwetwe dia ma ebi wo kora wo complain se bi bosumi akwantu so a na akwakwa se na ya se etwa ne mpre me pacho ni nyina mu no hawa wodo nyina a me pacho de ebrewo a boni be ka se me pacho menstrual pains about so animpo ni dani a me pacho wo so ni nyina no se ni nyina ebe fru so dia ko ama wo so fichi kromo aye kama na aye krabehwe na aye tote aye bibia kama de amawa nyadua ba mixture ena me pacho me kanfo de amawa se ni no onsaka bia bibia betumi aye fine na so besma no watumi akonfichire no ahuniema eni so eye e wo sa esronko ekwan no so nyadua ba mixture onsaka bia ya de se ya rebia no ma me pacho nyadua entumi entu ase nyadua ba mixture no me se onsaka bia ya de se ya rebia ebe fru so na bibia so atumi akoso de ama Dr. Panyini a oda nyadua ba center o se me kancho se simple kra me pacho me ameka satori se ma mo ya restaurant no nche se nyadua heba mixture entumi ensa enfama on saka onye dua ya de se on sabeka na bibia so atumi akoso e de ama onye dua heba mixture nya na pharmacy drugstore any chemical shops across Ghana me se channel so ma me se droway e du papa a on saka bi na boba ya de se ni pedua ni nyina no e be se sa afa ya rebia aboni pedua mu dompem na e dokro na me pacho de na ntimu bu achinchimu bia basto na no unya hope mesibre no nya dua ba mixture e ba beboawo e yisa ha ni nyina e di afru so nya dua ba mixture e ya pharmacy drugstore any chemical houses ena obawura kwakojo de na ne ma so atumi akoso o fe Dr. Panyini e wo number we so na fe WhatsApp o pese WhatsApp doctor na fe message bi ono ma o pese on doctor edi ho nkomo bia no obetumi e de afasa number we so number o de fe Dr. Panyini e 0270 417 669 0270 417 669 0270 417 669 afi Maa Akos obi on more complain so ya adwuma kra na Akoma ebo perepere ne nyina mu ne mepacha wa so onom nyadua heba mixture Maa Akos bibia etubetwa e dia ma wonom a wo ya adwumaden wonom a mepacha so so wonom maso mfo ne nyina nyadua heba mixture won fanye won so onyare kra na doctor eseme kan kire se onyare mpo a yade se wonom bia bibia nso so ebetumi aboa amane ma so etumi akoso that's right and I think so edupa ena eton ho eduro beje nso so ya trema
enti Maa Akos na de nyina ne se obi bia eno no nyadua eba Mr. Mame se bia me pacho obi bia betumi akoso kan di do no na Dr. Bowram no wasan so e de aba na ye de nyadua herbal atoso Bible say ni aduaba no ne fa hama no ensa ya rent Maa Akos nyadua eba Mr. no obi bia a otenenka e wo akoma mu nsem so no edupa a eboa ama wapom de atumi awie peyo afa 3D na Dr. Efriwu so wanya bia na wasi cross sense o semen hia no ene nyadua eba Mr. de ntia me kan se say me pacho say 3D nko na how dia nyadua eba Mr. na etu ase a ensan so emebio na me pacho nyadua eba Mr. na nyade se suro 3D no Maa Akos na mu tu ase a chese yare no ebe fru so prekope ye de enkomotwetwe ni besia ne mo me pacho bowra pharmacy drugstore ni chemical houses a 3D adura me pacho a obusa e wo se 3D adura doso e odwaman so ne mom de gira brane na anu enam na fe etu 3D na se prekope na ensro no eno ene nyadua herbal Mr. Pharmacy drugstore any chemical shops across Ghana ubo rama sebe kan nyadua herbal Mr. afi dudo supo no KNG herbal Muroma Bijan house afi KNG herbal center tonsu Monaco Junction ubo rama articulator man na nyadua cutting ni pona kanaka ebetumi alodu e de amana afi wo de akwakoso manfo esompa ma pomiden so no etumi awie pe Maa Akos buame ne mo numbers no for the last time na afi answer so Dr. Panyini out da nyadua herbal Mr. number 0270 417 669 0270 417 669 0270 417 now friend nyadua herbal center. Okay, nyame ensha papa menua be ma da sane ye be san ehia biemo sese de na chese mame mfa wonko Grace Gift about clinic and laboratory services. Grace Gift de wa wonim o nurse ni no powerful nurse ni no nurse ni no a wonim yade bia ntre so no nurse ni no a waben no ne ho asem na sesi a make yo enu nti hye ne so sa emame na eye prostate enlargement and ase be ma waye mre ewo empem eye awo ho sensem eye fibroid Grace Gift about clinic omutu yade ase pa eye infertility awo ho sensem fibroid diabetes enemu yare be ma ho emre yare bia o de ko Grace Gift obeshama Grace Gift okuma se wohwim school junction wohwim mama from Barakasi road and New Achimota Petroleum Bungalow whereby Family Life International School free Grace Gift I was 0543 32 00 0543 32 00 na chesa woni Grace Gift akasa shane so mame sayeni akasa ye news editor William Evans Inkum ye news editor papa ya chesa ne ho ofe ene ne jaja ne ohwehwe to so atumi sampa news editor we no Akoma FM guy no was sign ni made jawa dwena chesa wanya bibia wudi amano ye news editor wa Akoma FM TV3 and afa Onua TV na ye news editor ne wofa make say order form Edward Chumberema yeta friend no Alabama atwana nanom sieto nyame eyadomu a ochina wachine ya we ya na ye di Alabama na watweda ye news editor William Evans Inkum ne wofa na watweda e wokwada so atwema nwabiaja bang no street na atwema nwabiaja bang no kwan na so street na so kwada so na yebedi Edward Chumberema aka Alabama na watweda enu nti ye ne ankasa ye news editor William Evans Inkum na ene adofo media general fo nyina ne abusuafo nyina ye to ye nsa de afradofo ya mu wachichire ene benche ye senya me ya domu a wachina mu mejam ye na ye ntumi eni ora Edward Chumberema aka Alabama na watweda na eyeda no so edruso a ye nsimaso ewo ho onyame enhyiram se mobeba abejam ye wokwada so atwema ngwabiaja Bango street na so ene ebedi na watweda no enti obia emejam ye news editor na ense wope edan se de edan se cement bo ayeden iron ross bo ayeden anwia bo ayeden wope bo wonya bi nto ne bo ayeden na kwa enti se wope efie ye kama pa na wato ya boso kama 2-story building
ya to fence wo ho wo gate eda no wo baabi nso a Paraku estate baabi a ho ye kama papa security ye tight bibia wo ho efie no ene de atoso no nti wo store dan kra sign wo animu a wo betonton wo ne man kakra enu nti wo hia edan yi wo pese wo ne ye di ho nkomo a 055 566 8148 055 566 8148 055 566 8148 055 566 8148 so wo fra ye no beka ne bo no na afi bibia aye kama bra na beto enkrata bibia wo hu nyina eye chaniu pa na saso na Seneca Practical School Center and na wi ye fra Seneca se de ye wo ye rig making bbit ventilation bridal styling and na ye de ye say ye wo afidia ye ni ankasa ye rig ankasa ye kama ba bia wo bia so ye betumi abre will be and ye professional makeups and so and unti bra ye your makeup baby a wuko bia any makeup be your kama video and camera coverage will program na we no wedding engagement bibia we ye bia free ye make cover emfa emma so and a fashion designing dresses kaftan suit school uniforms bridal group company uniform association uniform anniversary uniforms and sorry new schools company directors no mumehu ye na ye bibia emfa mamo kama so and your sports department was Seneca Practical School Center ye footballers and man no tournament Europe and aside so bebo no crano ye sign Emma Practical Schools and so eka ho our friend no mobo ye ma ye the student no internship Europe no ye damase fair Practical School Center was 0245 141 698 0245 141 698 Nana ya fi no apalo na make for dia ma wo mimne dan ne kwasi adan minim se obeye wa yi no se ye wase se ye wukunu se ye hwan wo hia you silver ni gold basins ni bowls ni tray no ya na efe omo hehia awariempo engagement me hehia na kama ebi on ma hwa aso na de na wo kra akoyeye unya sa na ya fi no apalo obebua enu nti upe drinks handkerchief towels neck cloth ne ho ne yema ni na no a ye be mo be friend na ya was 0243 38 97 25 0243 38 97 25 ye wo kuma se Ashton na akwese Kakos house number ME118 bomodia ne bra fido quick loans de na make a kire won fido for de wo mo loan no ye janiu ye mu mama yempelo na mfe omudi nam eno ntina se nkrofo se omoya na omo fe me pa cho nkohwe no TV so me ka ncho se first ka register yem first ka register fido omo ye genuine we be download the fido app no wo Google Play Store dial *711 *5555 hash *711 *5555 hash na oji loan say ya we betumi di akwa fa SP Citrus Point drink ibi na wakwa ton e drinker no kwasam sichire nim color bia nim natural enu nti we here SP Citrus Point drink kura no bu o menum tontom na mpanifo so energy we ye no we engagement birthday party no wo wedding no ahoho na wo benya wo mo no fie kura wo pese wo de show fridge ma eyenyu na kama actually the power feel ye kotu bi ewo Emosi Akoto Enterprise Edum PZ Mon Press Royal Ventures Edum na Sachi Trading Enterprise Abinchi VIP Parking Yard or one Pedro Frabo Ventures Inside Estate ho ubehu wo mo frɛ 0249 01 73 02 0249 01 73 02 na Emma wonsa enkabi na mom awie mame enka cho sɛ eye Jose fashion ono na ahyematade kama ma Jose mpam wo niema nyina Emma wo amana ne baby a wo bia no won niema yade apaso besim apam de ma no enye Jose ompam owo kuma se bom so woni meet me the sports and edition ono and a payment tade
a mission nyina de Emma me Fred Josie e was 0243 433 465 0243 433 465 me makeups any me chinwi a ye kamei she's e wo Kumasi Sports Stadium when Unity Oil no and the day enhwenimo open curtain open icon row open long whatever what the year wedding or the engagement baby I will be an place order she's what the no ebe bro fresh she's it was 0249 155 776 0249 155 776 Dr. Mensa Dr. Wonder de bia me kama ma me see yare a ontimi ye ni yare apart from ni yare say be ma wo ho ejojo so ba say bi wa ya say ye wo ya awo ho sensem kidney problem liver yare bia nemu yare wa ni nyina de kwa Dr. Mensa be amaka sa Dr. Mensa tin wotena babuom enuti enese wo pep clinic de enro ebibidro haban sayade a enko ba bia say Dr. Mensa ba clinic Dr. Wonder for Dr. 027 11 73 551 027 11 73 551 Dr. Mensa wokotwi woni Guinness Depot no ene di enhwenimu nembom ene wo mo specialize e wani yade enidaso heba clinic yenua bay wo hu ne ntem ene wo de ko enidaso heba clinic ya enke tutuma mame form number ni to dwansa 0540 864 232 0540 864 232 enidaso heba clinic glaucoma when you see eye pressure eye cataract enidaso heba clinic o specialize e wani yade hwem na yade no aka ne hernia fibroid diabetes and pressure sisi ya the stomach ulcer bema wo bema mu ya hepatitis enu de ye bonus obo won sa no say ya na yade no na etutu enkantabora alhaji walako junction Kumasi Patas brother man kwada so estate eho enwo fra wonu mu sesi ya na ebra na yentume emwa yentutu ya de ni nyina ase enfama o yebekọ ahoma no eso aba ne yemubọ numbers no na afa yentwa ye homra ne yakọ ahoma no so 03224 98035 Akoma 03224 98036 03224 98037 ene asamna reho ye twa ye ho abasema na afa ye ne mabedin komo asamna msema kasa fo me ye we me force na metuma hwe nkwala no edie na de entokwa eba ewa mawo aya okono me saba na oba no wabe ya compound house for no into ya wo wi na yete se compound house for no so pese odi nyatam nti ebata na me ka kire se no ye enya na yete so obome wo ko ware no na wonim se wono monsa me pa che da bi no no mensa wo hia wan bre me yeskuma ba na mayankofo mu na odi no mensa ene san kirem Akoma na mayankofo no odi no monsa no ye nti ase na awoko bi ya baase ya no ko jan yankofo na yankofo ne se won kofi no me kakra na enya hwe afedu onum a enje no na eti se obebo me eno ase wonum monsa na oba afia no ye be kwa homa ne so hello Omia bemena amepacho ayawumia bema ko je tukuni ni kase fi ati sumaken empabwa papa oba tu sumaketia abwa fo tu adwa ani abramu ni mo die mkro mu timu na kaka mo kan se ma mi fa ma wale no ye fa ko hebi je eni abaya ayewo sema o bema be abawari oba nako no de ne sa awa ma de ma ni amene no ni ari efia wo bani ye a wo se jano asako fo ba fo ajube ne woni tirim eni pasi ye kina ese na ke serious sa wona ni e fia wona ni so wo se ready for ya adinta wo tim di aposam wo tim di usa enti me ko ko ntom ko su ko mu sia di akra no moda because breno aso ese ankra no e ye ma choma me asemo ye asemo ese ma page asoto na mkwati ebe abani wo bia mkwati ntu because boni sem wontim eni pasi ye tresi esa sano oni papa adinta wo di obi ba ya awuse abaye wo dinu adai ensem ha ya men shawudi ne ba bia fref okay from
Okay, Yanko. Akoma FM. Ebi mame yanse wonka. Within the baby FM. Maa Akos, good afternoon. Good afternoon. Nyame soro na jwa pa fo. Mpa mi jani jo. Ayam do do na ko ben. Na kakra me kan se do bi ti so na aro. Na papa man ka to pa ni mo di. Mi to do o no ba ta so yake obi na be kire na ya tete na ni se ko ti ko ti. O ma kire na wa kire ya kire na right way na o so wa ye no. Because why you have to be them? What type of people to follow? Also, Shanko, Chino. No, Shanko, I'm not telling you that we know Shaman. So, my mama, never got it in Marco. So, what you want to do, and I say, be a cake, they are no say, Ghana, and I report my police temper because the man could be kind. What I Ghana because I am, you too, Marco. So, I let Ghana, because one said, I also be there now. We haven't come on my farm. Me ensha papa Joel udini baby afrefre declare the problem bi asa yo baby asa yankwe mini aba ja mini aba ya se me dia ara hu bebrebe na so ka se awale ya so ko heaven so wuti awale so na be ma no so we you be kunu otetewa e so se sa no ma na wo ye de na ufuru o de ya na ma ni bi aja se me na bre eti mi jano ana me kwa me na wo eti kwala me de kwa ejapade ejapade a wo pe ani kwala ya wo hede wo de eja wo ni kwala nsu a ene ya market way ene edi areho a wo mo sa so mu na me ya be ma ne de atemi da ma yo na me so be nya akatia the police crowd no na di wade ayo obey so wa ma be pa ho to na to bia e fra no wo twa no wo nya asempa bia nka ni se nya kopon o family ya be ma ibo ni chede ta na me se be du mu sam de ekwa bi aso be ma we wo be che no na ba bi atemu bi afata no bia no e di ama so tumi no ye obi baba ani sei ama ne na ho na wo san ko fo ba fofo na wo san ne ntra oba he ma nya mi shomo na mu ya se mu ye tipa emfa ma he die ni se adumutu so betumi aye insha ya be ya ho adwuma pa wodi ni ba bi afrefre mini aba ko sia papa bi fa kwata papa mini aba masomo asantuma fonko fiase no tankoti ini aba mame emu odwuma papa wonu abegwa fo odwuma die mu die eso ye ni papa ena ba bia wi skani free eno eso nyankopon se won hye ho mama ini aba da bia ofa mi baka se fidie so a afutu na ya nam bi maye nua ma no bi me de ma wo mo ini aba awade ye fa ko ba bia o awade ye asase so ani die ena ye ji ye ho iti wo oba genesis provision na be me ko na da so ti awade no ho na de bia be ma no ba ko ma 20 million kura sebi ka bi jimi ati awade wi ase yesi ni ama no bia wo mutu mo fo se japade ti na wo ti awade na wo ko bo e wo ku mo prawo na wo japade na ti awade wa ene he ni ato wo iti si ni ama bi no na mutu awade se mama awade kura ye tai na be me ku na ti awade wo se me menti na wo kuwa o man wa na be he wo mo ana mama bi no sebi wo mu ni tire abo mo bufu a no mo bo mo yire nom ade ti na bufu ma mi wo onu aba won kokko no onum sa akwasi ade wonyakopon abo wonye oba ne neke na wo bufu a ade ti na kokko ma mi no nu aba na wo ba wa wa ne no bufu na wo bo no meme bi meme bi ejimi fo kwa wa wade mu dodo be da se ni aba papa bi ha nyame ensha papa wa fakwata 0322498035 0322498036 0322498037 mamenke kai mo messages no kakra emfa mamo wase Marco Isaac Ekoforidua Marco don't let okay one year akwa no bedidi atem no kra de na asem ne yemfanto ewo kra wase that my God will not forgive him kra o wone ayikofi ninsin wasem na okay within ba bia frefre babo fie mira mi jinsu e chapo brofi kwa highways chapo brofi kwa highways ome tia mi amakunta na ya wai wani no kan sa dina omo Amsterdam omo de bia mo fi da wani ko o nja o mto bu so nwo mo so na o ba ko bia ya be sire so awale e ma no omo fi ni wato kwa wato yana na wo ha awale boni awale kan ka wate ho no
Ebe wa jam bo ba jam wo ha wo na awale kan ka wo de one na wo te ho. Na ye di dem. Eh? Edi wo du dem yi. Na bu afi me na ma wo wo. Wa ba no ko wa no. So ba no odi dem a. Edi sabi Akoma ko wa no. Eh? E ma no dre bi o mo mu yeye. De bi America. Be ka ke bi mo se mem ko ma mem mo hye ma no. Se pa wo se so wo se preku. Wo se so. No wo ni to jaya. Wo se preku. Ebe so budu passe ya adai. Baba ko je makra. Where they wo a champion wo. Me hu ni amfa nya okra. Me wi asa me ba ye. Was Marco, God bless you, okay. Was Marco, the man is a liar. And also one kofi in simu asem na okay. Was Marcos, good afternoon. My name is Edinan, watching you live from Ejura, okay. Was say I'm speechless because I'm a man, but the way I'm sharing tears, God will surely deal with that man. Okay, Onyame and Shao Papa. Was it why Ghana? Hello, we didn't baby afraid. So Marco, Ejuma Padas. Okay, young cry. Marco, no question. Let me do what I want to know. Because you're just fine, it's your papa, they are what. You know, if I didn't go to then you just make a general about the family time. Hey, that's a good time. Uncle William, and count papa so pa na so mebre aso se de abusia pene samia champion eneba nemom se wo how wo problem be ma bi edi wawu wo ba bi edi wawu me bi broma na ema bi so bro wonum kununum pa na just wo muntumi emeka emema no so mon voice up mon voice out esisa mo so was emra no so deal with a man a wo mo so ye bentu ye bema na wo so oba bi ye sa voice out na ye hu de be ye sa ba no sa so e bi na dan wo wahwe wo bi school na so be wi a kire no chese wajawo oba bema fa wasam no bra ye betra so ye beka ye bedi a kire e de ama nyame ya adom a kina enrade no nyame ya adom a kina ye bema mo update ba bi a ye di a kire akwa kodromidin e de Maa Akos program ne ya akoma mu nsem yarma se mo amohwe wo Facebook, YouTube and afi TikTok, Onua TV and Arabi 1 TV and mo amotie radio Akoma 87.9. So said ye ebusu apeni Samia champion is up next with Akoma Sports.